standards, this achievement has firmly placed Manipuri cinema on the world stage. Bung is a testament to the power of authentic regional storytelling. Despite being a small film in scale, its emotional depth, honest portrayal of life in a deeply troubled region have touched heart globally. As a debutant director, Lakshmi Priya Devi has demonstrated remarkable courage and austerity in bringing the nuanced, heartfelt story of a child's story to the forefront. We are deeply moved by Lakshmi Priya's Volganen acceptance speech in London's Royal Festival Hall, where she used her moment of glory to shine a light on her home state. Her prayer for peace to return to Manipur and her hope that internally displaced children might regain their joy and innocence is a powerful reminder of the responsibility of arts in times of conflict. Aina masi kano tawjabdi ataygi nasidida. Hujki leiba Manipur gi situation adu sahi ahum lom hena yamna tarmon noiba fibam sida magi film chi amna keno tawba haibitare yamna mari leina ba haibitare aduna aina sum keno tawjabada masi international awards si worlds da Oscar award haibisina United States of America gi highest award aduga hujiki BAFTA sina masina British ki haibitare British Academy of Film and Television Arts UK based haibitare masi world sida huji contemporary world sida highest award haibitare masi phangak pasida yamna nungai jaba haibitare ado aina arts and culture se matam khara haibitare mayamgi government haibisiti government am chakiba government am lakpa party am namu mayamgi seva tauba party am mu chakiba is a continuous process amani ado matam khara khoina keno tawjeringai da haibitare Manipur se picture abasu picture na yamna khoina chautok seningai oiba haibitare adugumba mioising national aduga internationally well known theater artist adu director of film gi mayam ama loina jahuba madugi tanja haibitare ne madu lojaraga laikhidraba lai oikraba Maharaj Kumari Binodini gumba hanakta laikhidraba Ratan Shyam gumba hojik masa keno taw leiri Agya Shyam gumba amani khatang panjarabada to hojik shu moina di loiba nate tungda hojik international awardee haibitare koi internationally acclaimed film directors of Manipur Hawam Pawan Kumar gumba adagi moyasi Satyajit Ray Film Institute adugi product haibitare moyasi adum nationally well known Bombay gumba karingma film institute mayam amada moisi class laudna lei haina tae adigi Romi Maitai aduga handakta award phangba BAFTA award phangma Lakshmi Priya Devi moising si akhoina khanbadi tawbudi akhoigi lairaba pai leijadaba resource leijadaba state sidadi akhoi karimta tawbungamdaba ado atai te yumlon keronaba state singdadi sumnadagi moisi kauraga recognition piba aduga okpiba reception tawibati natana internationally well known award singumba British Academy naga piba sidi
India dadi masina ahan baniga haine mai ki concern state tuna not less than 1 crore award ke pinai hai sumne ki mere reception ki wad natana gas incentive magi angang sing maduda yaw ba relief camp da lei bisu yaw ri hai my crew members jing ji marakta moi tare ni pan da ne ba kauraga masi phajana tahun janing ba madugi sumne dagi gas incentive khara da natana keno tahun janing ba madugi suggestion haiba tare aduna masi ngasai akhoina aina su panjaki ba mahapurusing madu keno tawring gi matamda haiba tare akhoi si awabasu nungai mayuk na ba haiba duni akhoi ihan hana NDA na center da ahanba 2002 gi Atal Bihari Vajpayee ji na prime minister oiba adu makha chatharakpadasu ai thengna jabada hanagi cultural ministry ki Shri Prakash Javadekar मान अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए मैं अभी OTP देता हूँ शंकर थोड़ा ध्यान से सर आप थोड़ा ध्यान से नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से फिल्म से पिक्खब स्टेट सिना पार एनम सही अमदा नॉट हुजिक्ति खंगदे को मतमदुदा not less than 60 to 70 film पुथुए सीइंग बिहु चाउरबा थंगनरिबा आसाम से मैक्सिमम 10 मरी मादी हेन पुथोक्तिए खंगदे अतै स्टेट सिंग स्टेट कया पुथोंगनो मरी मंगा गा अनि हुंगा पुथोंगद्रा पुथो मोइद्रा खंगदे aina noma tanja sabama north east ki all chief ministers union minister the then union minister donor minister hujiki science and technology mantri wariba Dr. Jitendra na donor minister waringa da north east ki chief minister mayamga Guwahati da tawraga aina khanjabadana Manipur city in all respect yenguba kandada film and television institute se machi sungsoi soidna union minister na su phajana acknowledge tawrabanina Manipur da soina lingkhat pirakani na yam chauna asa taw adudai da Guwahati da mayam si north east ki chief minister mayam union minister Dr. Jitendra na donor minister woi bani ko yaw bu dai da ba moina project khara north east ki laukthok pasidai da hujiki film and television institute se Arunachal da tawrani haidna aduda linkhalani mane laukthokpa ai matamni da kari haini ekta isaji nikhidna tawra khalamdaba wakhalama haibidi Arunachal da su tawbiba yaida Arunachal da tawbado madu objection tawbagi wan nataba north east ki yemo tar di institute chiguma central ki institution ama tawba taragdi Manipur na even Assam ki chief minister matamdugi Tarun Gogoi su yauri ne adu Nagaland ki minister Arunachal ki chief minister kari lo yaw ne ai sauning man ki na phare aina asa tawbadi sports gumba culture gumba sidadi politicalized tawni haibasi I never expect I have to hogalaga I temper si sauning wasi khara sauning re matam hogalaga ba noi ngamme na taw adu noi culture gumba sports gumba si I never expect you will do politics ana khoisu namna khoisu step on film and television institute ama linkhat kani haina tawraga hairamaga ai meeting ga du loijing da hogalaga dum lae laaga Manipur da su film and television institute ama linkhat chibne adu masi matam amada sum state resource leijada ba khochada ba ama tawda ba masina neglect tawbi copy dra tawr agadi at least maintenance ki haina 10 crore corpus fund ai huju phawa dum leirom gani an khali only interest kakta
सही मदा अइना हंगम कांदा करोड़ अमममदी इंटरेस्ट खतर लाई है मदुना इंस्टीट्यूट तो अदु मैनेजमेंट दा कोनरगनी हाइब नतबा मदुना खजितंग वरसु आई मतियंग ओइगनी ना खल्लगा दुमाइ तौना मदु दसु नते ngसाइगी महापुरुषसिंग मयाम सिंदो मदुगी एडवाइस दा महाराज कुमारी विनोदिनी रोजा ट्रेंथियाम एग्या शाम होई मयाम सिना लमजिंग बिरगा मसीदी याररोय बो अखोइसु अखोइगी मणिपुरगी सौथोक्सनिंगाय लेबा कम्युनिटी मयाम सिगी कल्चर की उकई अमदी थममनब तौसीना अइंगोंदा सजेशन तौवे अने मासी व्हाई नॉट अखोइ थवाई थारसु थादोक्से लेपाक अमगी स्टेट अमगी मागी कल्चर ट्रेडिशन कस्टम्स सिंगम सुंग तमदा लेबा मयाम से मसी प्रिजर्व तौबा हाइजे इट इज आवर बाउंडन ड्यूटी मयाम ने मासी व्हाई मयाम ना गाइड तौबियो तौसी ना हाइदा अखोई की कल्चर सिगी पुकई से अतई अमता ओइरोय मो मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर अमलिंग खत्रदी मसीदी याररोय हाय मतमदुदा इंडिया दा अइना खंगजबदा उड़ीसा दा only one institution Utkal marang nahan jo ai khabar do ui yan han ba culture university Utkal gi Odisha gi University of Culture do moi BC ngarang han akhoi Manipuri sida cultural exchange gi la na akhoi gi BC register ne kaina agreement ka gi tong ne thing ne sidai da akhoi gi han digi lai hak tak taki sanara ba chingi sinau singi tangkhul gi mau gi kapui gi adegi maitai gi lairiba kuki gi lairiba mayam se masigi culture tradition se masigi pukai di wo University of Culture se masina oigadabani ko haina phare adudi masiju hayeng kaino tawba yai harakna madudasu khajitang olsu mateng kanana bana थम्मसी हाइना अदुदसु 10 करोड़ म थम्बा मेंटेनेंस की निको मदगी इंटरेस्ट कॉर्पोरेट फंड देन अदिगी कंगला फोर्ट बोर्ड से कंगला जी मतम हम द याम हिस्टोरिकली इंपोर्टेंस होय मफम निना नेग्लेक्ट तौबिरक मसी सु पुमचाई साई लेगद्रन असिदसु 10 करोड़ म देन अदिगी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अदुसु मसी इनौ नोबा इंस्टीट्यूशन ने मसीदसु 10 करोड़ म थमजेना कॉर्पोरेट फंड खर गवर्नमेंट मतम द खोइदि रिसोर्स लेजदबनिना लेबोरेटरी की मुक्त चेद कोलम द लेरसोना अनोबा इंस्टीट्यूशन निको मसी सेंट्रल की सुनती हाइना अदुमाइना कॉर्पोरेट फंड थमंबा अदुना मसी सुमाइ तौदना तौरंबा इंस्टीट्यूशन से आईदी हुजी सैत्यजित राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट बेंगोल की अदुदगी डायरेक्टर रिटायर्ड डायरेक्टर अमना अखोई फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से मसीगी करोड़ा थम्मदुगी मथक्ता मदुना करोड़ा नि मतमदुदा इनिशियली कैमरा गुम फिल्म की करी डिजिटल की कई लेना बना बजट 5 करोड़ हापगसु थम्मबनी अदु अइना मसी लाक्चरी सिदा तैना तेदा ngसाइगी लक्ष्मी प्रियाना अखोई बक्तागिदा अखोई फंगई बसे अखोई मणिपुरी अमा ओइना अखोई खुदिंगमक्की आइदी मसी सौथोक्सनिंगाइनी अदुना अखोई अखोई की कल्चर अखोई की ट्रेडिशन अखोई की स्पोर्ट्स तौरिबो मयाम पुनमक्सी हुजकी गवर्नमेंट सिना तौरमोय हाइबगी वादी नसदबा आइदी मसी नहान सुम खनबदसु थोदोंना याहुदे याउद्रगसु याबदी वरमबी आइको अइंगोंदा फील तौजबा हाइब तारे मदुदैदा मसी तौरगा अदुगा मसीगी फिल्म से हौजिक मणिपुर लैबा प्रजा सिंह येंबा याम पांबा अदु सिनेमा हॉल सिदी लाइबक थीबा हाइब तारे मणिपुर सिनेमा उत्पा याइगा यादेगा तौदना कनो तौबीदबा अदुना टैक्स फ्री गा तौबीरगा तौरदी मणिपुर की हुजिकी कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट सिगा यामना मरी लेनाबनिना मणिपुर की प्रजा सिंह यामना येंगनिंबा अदुगा मसिदैदा अखोई की
MFDC की हॉल में लेबसे मसी जो कोई न सिदम पैसा दी लाख अमर केनो मतम जो लहोबने AC यादवुंबा नोंग खितंग हे लीक मतम की मेंटेनेंस तौबीदना मीने सुम हाइनबने आइदी संगदबसु कोइरा सिटकासु सेगारकदोय मतम की मेंटेनेंस तौरबा फीसु अदुम लौबा प्राइवेट अदुदा हुजिकी सिनेमा बुंग सिनेमा फिल्म गासी उटकी हायरगदी मैम सुम हायरकपनिको अदु मसी यामना कानगनी हाइना अदगी अमसु अखोइदी कलासिदी मणिपुरगिदी आई अनौबा सरकार सी खंगमोय हाइबसु नते आई सुम सजेशन तौजबनेबा मणिपुर स्टेट कला एकेडमी से मसी मसु अखोइ मतमदुदगी हापसी तौरंबा नई मतमददी हापमद्रगा नंग हुजिकता रेस तौरिबा हाइना मसीगी सेक्रेटरी से सही गुण हेले है वो जय फाउद हापतना तो सदैदा वो आम संगलेन हेक हाइजन मेगी मया सदैदा वो ग्रेट डिफिकल्टी स्टेट कला एकेडमी की अचौब बिल्डिंग अमा सारममनि साबदी अमा 95-6% है लोयर है लोयर बनेब मनुंगी फर्निशिंग है तारीको मनुंगी फर्निशिंग दो हौजिक फाउबा स्टेट की अवाब लेरंगनी हुजुक फाउबा हापीदना दिगी स्टेट कला एकेडमी सिंगसिगे खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा मोई ऑफिस अमा लेजरमनी मदसो स्पोर्ट्स का अतै डिपार्टमेंट का दी मिक्स अप तौरोइसिदा हाइदना कैनो तौरपो ओरंबि याई मोइना हाइबा तानथोक पिरे अखोइगी अल्टरनेटिव साइट अमसु पीबीडी स्टेट कला एकेडमी सेना मोइ मरक मक्तन हवाइनी को याम खन हायरबा अदु हुजिकपुदी अदुम हायरसु अखोइना करिमना मतेंग पांगब ngamdabnina adum keno tauba wermoy aduna ai wafam kharsi ai adum yamna nungai ba haigadra kari haini anauba government sidaida suggestion haigadra kari haini ngasi appropriation bill to 26/7 gi khana naina basidaida ai sum yamna nungai ba observation hai tai ko masi khara adum keno tawjabani koi hanagi aduga dagi wana ta masi umna maksing si keno tawbagi akoi gi masi culture gi policy se 2016 da hai tare culture की policy से adopt तौरमा बने ये 2020 दा अनोबा government अमुक लाकंदनी को sin policy ना cinema की policy सिसु adopt तौरना लाउथोकना do's and don'ts मयाम जो कनो तौरमा ने मसी की मयाम से मसी फजना implement तौरगदी कोई उसकी हरिबा incentive पीबा अफाव सिगुम्बा keno sing si film gi director khangde ama khangde si mayam da angamba khoina haitara mi atei pesa pi ba state ka keno to bangam draga chu ai di masi keno to gani haina ai sumaina ai wafam kharasi ai keno to jabani adu mathangda aina keno to janing ba hai tare ngasai adum pandrasu adum yabdi yarabnida aina ongoing project se landi lalambe yai ko ongoing project aduga akoi gi hujik lairiba law and order gi kari lairiba phibam si kitang commitment haigadra determination commitment law and order की matang सिदैदा center की सु state की सु आई central government दा state government जिंगरांग नहांदनी धाम जो फादरी आई सिदैदा blame तौजबा और मारान थंजन बा सीजन बेगी वाट नचदब commitment सी करिगुंबा particular project अब project दी याम रे
पनिंगबदी पुंग अनि हुंगा nganगदी केनो तौरोएबा पनिंगबदी यामना लैबा अदुबो आई अमनी खक्तंग ngसाई mahut ki केनो हाइतार अर्बन डेवलपमेंट की municipal administration housing and urban development की demand खनबदुदा sum leader of the house na haipet pan bikibda akhoi gi si masa nana officer su family su haibetare कार अनान बम तोंगा आई मम्मिंग वॉकिंग थोरपदा प्लास्टिक ता मागी इमुंग मनुंग दंगरांग नुंदांग थोंग थाक्ता सिनबदो हापचलगे हे पुरपुंबा होरेन नुंदांग रे अहांगबदा हाइबा अदु मसी सुमी तापि रु सुमी अखोई मतमदसु मसी याम तवे याम सीरियसली अखोई खनरम पुलिस कमांडो मसी मफम जु यामदे मफम खरदनी बाजार इम्फान शोर मनुंग से सिंगजमई पार्किंग माया अद्वाइदा अदगी स्वाइदा कइदा मफम अहुम मरीदनी मसी सीसी कैमरा थमगा और नत्रगा कमांडो डिप्लॉय तोरगा कार अहनमदा तोंग लागा मतुंग मांग येंगा थाधरमिसे अमोनी तंग फारगा फाइल तौरबा मयाम ममांगदा एक्सपोज तौरगदी खरा हंदरकद्रा अदुदा मसिल लाइसिदी रूल ऑफ लॉ हाइबा तारे मसी एनफोर्स तौद्रगदी सिदा थंगान बाजार दगा थादरिबा मयाम से आई इसामुसु यावना आई थादरम बसु याई अदो करंबा नॉर्थ ईस्ट दा करिदा अतै तै नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल दा दिलायदन को मसी अमत तौदी है मसी इवन यूके दा खंगदे अमेरिका दा खंगदे आई चाइना दा लाइव खबदगी जापान दा सिंगापुर थाना याम न चलेदा कना सुतौदिएबा मसी फरयामना लायरबा लेजरगसु ngसाई ऑनरेबल सीएम नदी पनबीगिबा रुपा 200 भो पुथुकनिंगदे वेज कलेक्शन दो अदु रुपा 200 होबा मे बी प्राइवेट पार्टी न तौबनी खंगदे म्युनिसिपैलिटी न तौबनी खंगदे अते तै यूके दा लंदन दा करिदा अमेरिका दा तौदो मोय यामना मखोन नुंगसिबा बेल अमा टाइमिंग दा पुंग 10 नि खंगदे मापन खिंगल आय इमुंग मनुंग इन लोइन पुथोगा सिविक सेंस हेनबा हाइगदर करेन अनासु अमा बुक्सु लमथोकना दे मसिगुंबा मा चाखोत्रब लेपाक्सिंग न तौबदु दुगी वान नतबा सिदसु यादे को हाइबा मा तहनबा नत्रदि आइदि मसिदि कराइदगी इम्फाल शोर मनुंगी कोंगरबा मिस्टंगसिदा municipality the employee listing tara hapisunga moi discipline ai haidi mayam china discipline leite ai madi kayam ni bo bi kayam discipline leiba haini masi akoi isa na masi di tohide ko haiba ma discipline and force to gunatra di id imphal municipal corporation sida mi listing tara employee hapchel su singdona hapchel su id ngamgado manti sai honorable member amna dustbin mafam chana dustbin pangi honorable member tu bu ai kano to jabai wan taba dustbin city prithvi gi wena dustbin free gi dustbin ya che kano nung da dustbin charoi to buni dustbin free dustbin laitaba malem mama ohela chiko na mupen ama कुइरे सही तरागी ममांग दे हर मरम दि 10 बिन रमा आइगी लेकाई दा आई युम या दे साजरदि मद ला गा पुलप लखोक बिन दि मिदि थाधरम न नाइ सादन मदै दा हुजिकति 10 बिन गी मतम न ट्रे 10 बिन सुक लै लेतबा समाज म सोसाइटी म उहेनबा मदुगी मूवमेंट से 10 बिन बु थमरदि ए लोयरे मदुदा ngसाई तुंगमांग येंगा हुंतु अम्बदो मधु dustbin di hujik ID matam leitra mane na ID admaina kan tawjumba adagi ngasai amana honorable CM na pan bikhiba lamdeng ta ama solid waste management gido madu yam na wana haiba tare akhoi matam da with great difficulty
mamdi shor ji sum chakolakpa population henkalakpa sina amot akai puthorakpa sida dom henkalakpa imum da mi manga le madu tara le khalak ta di madugi amot akai si henkalakpa volume si henkalakpa tabne mashi taunana ba in phan chor manung si lam si thiba so ang da lai wei gra ai na hang su pan gra ma le na khanjei adu ai pandi paning da ne lamchang assembly constituency da ka biramba mayang gi seba to biramba akoi gi oja w akoi gi kula bidu hayu na braja bidu hayu mangon da tawraga aslam si khatang pibidra di kamhain tawni kaya no lowering ida compensation duty adum matik sana adum pisira mayam pinabdagi kharabu hena tawra pise minimum 100 acres PBU haidna mangang na 100 ti yogidre 80 acres 85 yobungam gidra praja sing sina education ima event mayam sing sina impan shorgi amot akai apum marak tu puraga sia khoi lamdeng sida huntok phamoi ge khoi lawai ne na usitri bra dum tarba aisu amoni yak chatlu re as thina singang hajani tobi ganu sade tobi ganu na ojabra jabiduna noi manam maha karim tan ngoi anuba technology na tawgadabni mase manam montan ngaloi tongan na item mayam che plastic yot segregate tawga tongan na dispose tawgi gadam ni haibisi thajarak tadna ba government na gari sinbra kenom tawgi plan phajaba ma manam chuk namdaba masak pok wanda ma yangan jena ima iben nifu yang khe mu puraga khwaidi nakpa krai ri yangan ji ge na silong da meghalaya da amu uhalle madu uhan badu dagi tapna slowly gyan tarpna yanaraga tawhibne ba maseba masi plan che du matam du da atai city acho city Delhi da Bombay da karida atai Bangalore da kaida tawbse PP model da public private partnership da tawraga hujiki solid waste mayam jingse moina ada segregate tawraga mai puthukpa power generate tawba moina machineries tool mayam do maybe crore ma khangde ani khangde manga khangde moina thadajaba invest tawba haibata matamdugi aina ningsingda matamda government ge yanagi be agreement se tawudu moi condition ama thamme number 1 100 ton cyber keno aduna tradi khoi sen mangani amo kai collection torpse madudi kari gi tawroi shora chaw 100 kilometers lapa akhoi ji thobal hairo Bishnupur hairo pungkhai amtani kilometer kun kunthra ni sidagi bok loi purakani nangi condition do weights collector sin tawdo madu fulfill to hangani number 1 adi number 2 man haibasina whatever any power generate to adagi mai puthorpase state government na 100% leigani haiba condition ani si marui ba makungoi ba condition ani si yaradi ma tawrage na haida madu MOU sign tawnaraga aidi hawhora mane na khalleba madu success woi di hai masidani ko aina government sida anoba government sida blame tawjabai wana taba karigino hujik phawba madu success woi dragadi tam and condition du yaraktragadi amadu lokthoga atopa ama tawrasu yaya adumaina tawraga aidi ngasai du karigumba hanagi du asoiba lerama ju there is always room for rectification sumthok nombagi tanja soi legani solid waste management haibisidi shor missing henkalapa sakhalapa urban expansion ji sum henkalapa mayam sina masidi kwaidigi maru oiba amani na matamdugi government haiba tare ko aigi wana chedi mayam khanar kanda city solid waste management plan sidi ama thamhodradi soiba tare no magi
lam si thiba kendra shor gi haiba tare na city gi Imphal municipal corporation gi kendra tariat greater Imphal area se ti lam si so phang draba sida tawraga ken tawjaram bani aduna asida leiba plan du yaramdraga di karino semdok samyin tawraga fajana smoothly plan du success hoina na tawbiu hana asoiba leramba targa su aduga ngasai gi car da masa nana doctor engineer officer sing laga akhoi matam da suneba asai jaga di paningdre ko ina nakwa sai jaga sidai da ba ekta ayuk nganta walking chatpa thoraga ngasai tapirba dumaina car maningdagi plastic tu mang yanga ta nambuli ba mapan se te langthom pheta langthom sidi ai isamuk si chokpa nang khrabne ba ai pandi ai di paning da ba du akhoi se ai isa thagi hauraga civic sense haisira ma kano isagi topum chu right khatam tan ba duties di kano tok da ba anu hai do su ka sukai da ba wani da aina amo Japan da amu khak tanja amgi chatui singdu akhoi gi waithau gi asugumba mall hin niko singjamai gi asigumba asamre phalai wa mall hins ne yam phajana maintain taw jani pong sang adra madu gi hek ma khong du da hotel glass ngakna taw ba 17 storied wang hotel mada ai thamme moi breakfast taw table thamba tissue paper si ai khau de yaw ga luman du ga yengor de ai luman du pai hidrabni na madu au chok ngor madu pai raga sinna ba pamu ram khau da kot khau da dum hapa abjani na kumdar ga kar ma khong da ina khau si mai ne hum mu si da tissue paper yor mu da ina he na jiki sing du put ani hum lak na banati da put hil du hun to ke tor da ai gi tung sida sorry sarana mo Japanese embassy gi nupi masa private secretary moi ani hum thaya amana ai khudang tap pa raga ai su khangboi kari boy sorry where is your dustbin sir don't worry I will take care of you here ma tissue paper to pai ai na haijiri di civic sense Japan gomba North South Korea gomba kari gomba masi Singapore gomba civic sense akhoi ji so tum aingon dei singaga tapna civic sense isa gi duty si masi ai gi tokum thokpani ko haibase ya da yartagati kari upai lai iron hand lakpa tabne ya da yartagati there should be a gut tawganu haini yartagati there is no option iron hand sina bata adu natragati मम्मी आपने ये साड़ी ये वाली फोटो में भी पहनी है और सेम ये वाली फोटो में भी आपने सब में सेम ही साड़ी पहनी है मेरी फेवरेट साड़ी है और इसमें फोटो भी बहुत अच्छी आती है ना अब ये सोफा ही देख लो पापा ये सोफा भी ना हर फोटो में 2002 से एकदम ही सेम टाइमलेस क्लासिक लाइक मी आप दोनों ही कंजूस थे ठीक है स्मार्ट थे हमेशा तुम्हारी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और अब देखो कितनी स्मार्ट हो गई हो आजकल हमें ही सिखाती रहती है ये क्या है आपने जो मुझ पर polakpadagi ma unung dei polakpadagi dum ulla abajala khangde ba manipur se ikai ni ngai ne ba maseo ban blockade si ai karam mai north east da su maduga atai da su ban blockade akhoi matam da indefinite tha ahum la ne tha ahum war mani ban se upai lek ta na Tameng gi interior ri tawsiam de helicopter na siang thadagi adu siang gi maman ga helicopter awai helicopter na maman hela ko na di home minister kai no nang toi do maman kai taw je suno mi di sara hen madi adam ni na ban blockade sina upai lai ta bani na hai na
tauba aduna akhoi gi ban blockade asisu democracy satpa leipak te di tauriba demand whatever demand it may be itaina tan bayai nagana tan bayai kuki sinau sing tan bayai muslim isau ni tan bayai moi gi su loina democratic right ti leiba state government na pi bangam bana state government na pi ba state government na ngamoi do bu di sorry authority da pi bangam ba mi da PBU tan biu na hire ga ba ado kitang mating woi ga dra na transportation si akhoi gi di akhoi gi transportation si machi backbone of a society lepa amagi society amagi sakhot na bagi haiba tare ne senthum phimam phagat hana ba masla comprising of economy gi kari kari ama amagi mayam si loi ni yaure airways aduga railways aduga surface transport and highways akhoi da di waterways di laite ko ado akhoi gi sida natra di national highway 2 oi ba yai 3 oi ba yai ama oi ba sida ida hekta khulai oina sinam si kuire ngasi ngarang si government si wana te ko chatkiba government hana dagi hauna masi masu tom tawra lakuse masi kitang mateng oi gadra at least essential commodity singse masi do also chatlauna pusalakpa yaraga di haina ai atai di panjaroi extension of railway line from Jiribam to Imphal se masi 2004 da ne foundation stone laid to se ado masi so climatic sida keno to ba khoi gi essential commodity singsi hojikti around 52 kilometer keno passenger ki nataba khongsang bodi yoksale ba siwodi essential commodities maybe saying Hawaii sengwai steel biramati product motor masi impan jo na ba se ai suggestion gi wa ni ko khoi matam da masi gi importance khamna matam du gi government na union government na immediately national project once declared national project fund gi shortage kari kare ama leiba yadaba hai adu madu tawraga tahunjaning bai wani ko hoi every month at least once every month akoi review meeting tawe madu north east ki frontier ki railway ki general manager if possible always man natraga su entire staff si lan ba aduga akoi army ki head mayam sing CRPF BSF Assam Rifle na sing ba mayam sing si loi na ba yahol la khoi gi DG commissioner finance aduga DC concern land acquisition ki revenue commissioner finance commissioner yahol laga no isi de yaroi nahan mune payar makhong si meter ani wangre next month di kaya wangi haibsi noi yaroi PowerPoint presentation tawgada bane any issue related with land acquisition hargana DC ngasi maktaglo revenue commissioner nang type tawro financial involvement dakar gana finance commissioner nang tawro haina ai kano tawjabi wan sete almost 70-80% haudi ai di kano progress tu am phajana le hora mane na khali yam nungaye handakta hapta amgi mamangra north east frontier railway gi general manager laga honorable CM na kolon tawi aduga project sigi progress kari ama sungsoi na mana su kaino tawrangune moina once a blue moon laga honorable CM da tawrangani haibda karsi kon tawr harang baga tawbudu madudi no at least once every month you should be present here no PowerPoint presentation tawni is there any problem hairga hujiksi aina latest aingon di ID masi am interest leibanina ne hujiksu every month ada toramba engineer mayam khara amna retire tawhiba khara amna pedin chakhiba hujik su leibisu yauri
मोइसिंगसी हुजिकसु फ्रॉम टाइम टू टाइम अइंगोंदा फीडबैक से अदुम पिरे अखोई लायुक थिबा मरकसिदा थौदो अमदि थोखरे लैंडस्लाइड तौदना तुपुल मयादा मारांग सिंग विलेज अदुदा मिसु निफु यांखै हेना आईटीडीसी की सेंट्रल ट्रूप याउना लाइहिदबसु याउग्रे खरा मसु मी अहुम लमरिरा स्टिल थीबा खंगदबसु याउग्रे मधुना लेम एक्सक्यूज तौदर तौब यारोएबा मधुना मरम ओइदना ओइदर इट मे बी अलाइनमेंट डाइवर्ट तौसु याम सांगबना तिएबा अदु तौरिङै कंदा तो इम्फाल लोमदगी अदुम हौजनबा याय सुबा याय अदु अइना थमजनिङिदिको मसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नेबा मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुबा चाउरबा इंडिया सिदी भास्ट कंट्री निरो मोई अखोइगिसि थौइदबगी वाति नतब ऐ मोई सिगुम्बसि आई निंगसिंग अमदौ मानदेबा इशू मयाम तौरिबा लेपाकी तौरिबा खोली मयाम से समटाइम्स रेलवे मिनिस्टर दो आइगा लाउनादनाबा अखोइगिदि मरुओइबा ओइरि आई मदुदि ममिंगदि पन्निंग्द्रेबा फाइनेंस मिनिस्टर दो अमुक चटली फाइनेंस मिनिस्टर उनौने फाइनेंस मिनिस्टर उनरे नंग रेलवे मंत्री दुना प्रपोजल लाक्त्रगदि आईदी मीगी सेंगाउ पाइबनी फाइनेंस मिनिस्टर ने हाइबे तोंगा तोंगा मे डिपार्टमेंट मैम मानु थादोख्रोना तौरक्त्रदि क्राइदि हाउ कैन आई रिलीज मिस्टर सिंह हाइना लाउना बबो याउना द्रेदना यूनियन गवर्नमेंट सि थौइबिरा मोय हाइबेगी वानतेको अइना सुम येंगजबदा अखोइगी मयाम से होय 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 अना यामना केनो तौबा अदु नोंगालगा अदुम हेता काउरंगदौ मानबा मसिदी करी हाइने मयामनदी केनो तौबा हाइगद्रा तानबा तोइना निंजिंगबा मा रिव्यू तौबा नत्रगदी मसिदी यामना मणिपुर की हुजिक लैरिबा सिचुएशन जी खरदसु एटलीस्ट एसेंशियल कमोडिटी सिंगसे without any disturbance aidi uslapa yanana ba na haijamne you non keron ba state sing di paningdre da ngarang nahan ga mizoram gi ga adagi si nagaland gi dimapur dagi jubja phaudu loi hido re ba moi gi se ba mayam ji gi yengo ta di dimapur gi without any disturbance long back moi di asibawe essential community si akoi अखोई पोक्ट्रिङै दो रंगनि दिमापुर की रेलवे लिंक यौसि मै तौजेसुनो अदुग मिजोराम की त्रिपुरा की करी करी अते अते येंगरग दे दो अखोई सिदी करी हाइनि कैनो गुहा मनुंग दे लैबगुमनि दो मयाम हेना खंगबिर अदो एटलीस्ट सी प्रोजेक्ट सिम दि सी मतम सिदैदा लोशन बिरगे मोइगी एसेंशियल कमोडिटी सिंग से एटलीस्ट मसी कैनो तौननबा हाइदना सेंटर दगी आईदी सीरियसनेस अमा अदगी स्टेट गवर्नमेंट सिना सु ngасai aina thamjebado masi takpa ma yaudradeba masi huzik laiba fragile progress flow se sum satpa targati aina pau lobda another minimum 3 to 5 years it will take haiba kana khangni loiba loidawsu मेंताब जाना तेब मसीदे अइना हाइजबदी हुजिक लैरिबा मणिपुर की सिचुएशन सिदा एटलीस्ट रेडियो द तरेट मखाई सि आई केनो तौब तल्ले अते अकाई याउदना सिक्योरिटी अकनबा सेक्शन थौरांगा लोइनना एसेंशियल कमोडिटीज गाड़ी साम यांखै पुछले से हाइबसिना ऑल इंडिया रेडियो की मरुइबा पाउ ओइरे आइदि अस्ताबि इकाइरे बि मयाम मांगदाबा मसीगुम्बसी मसीम तंग इम्फान बाव हेक थ्रू ओइग्रदिको मसी अचौबा अखोई मयाम पुनमकी रिलीफ अमा ओइगद्रा तै सेनापति यौबा चुरचानपुर यौबा तै तै ड्यूटी कोना मथंग मथंग कैनो तौरा अजु हाइदना आई मसी खितंग थमजनिंगबा हाइबा तारेको अतगी ट्रांसपोर्टेशन से मसीगा मरी लेने अमा कक्तंग वहै अमनी पंजनिंगबसे खोइगी इम्फाल एयरपोर्ट से मतमदुदा संगाई फेस्टिवल तौबा खोटपा मंडले की रेंगून की अतई अतई फिलीपींस की कई कई मयाम सिंह से टूरिस्ट की सैदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वइननबा अइसु हाना खंगदबा तौद एसिडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वइद्रगदी अपग्रेड तौद्रगदी लैंड तौबा यारोय हाइबदु लेदा
matamdugi civil aviation minister, particularly Prime Minister Ngana Kandara, civil aviation ministry na, unless it is acquire another minimum 500 acres higher, acquire taudragadi international airport, oiba yaroi and aeroplane as over taba yaroi, future expansion is a high. As matamdi the waba wadu madugi acquisition is the waba seva, part-time land nido, agricultural land nido. I ningsing yeba. Labuk maya isi sangam mamada 0.62 si lising yang kai ga pi bisi. Sok ya da na tau da gi ko na mamaida ya na si hai tara ga di palak sangam da lising yang kai pi do lak taruk pi wa hai. As sanangang na bangang na ra kan da di ko na negotiation tau raga. Ba sangam mamada lak manga da tauga 500 acres si lower hand over tauga civil aviation ministry ki director civil aviation ministry to laga lay kanom par ga ingonda sir you have created a big history in the history of civil aviation Assam we say 120 acres the piu have sahi tara hele pi da na koi di kanon tawna te upai later bane Senapati da ukhulda ya fil another airport ama semba yadam nina haidra adu main tawraga tawbani adu matam da around in a project was in ningsing bada 700 crore gumba gini aba at least nung surakan na ya base ya di taruk hapiu minimum 4 di hapiu aerobreeze nung tara kakat pa yabsi entrance na ningkemsa karong asom de lakta in ningsing bada exit na hujik la yu thok puse ek phoba makhong khadi hawgat pa ure masishu kaino toraga di sai aina hanjal na chu thamjare transport highway transportation highway backbone of development hai thamjagi du adu masi tai di as power every sector yam lai he honorable speaker atai kaino tawjaroi aina ama khakka aroi badane aina thamjaning base sarkar khudingi ne ko akhoi matam dugi sarkar su aranba khotpa intentionally lana libra accidentally soidana tawhibra aran basu leram bai yai madudi intentionally huran yeno huralam balan na tawgeong torma tardi that should be booked lemna tharoi do ne madu tauge yauna kan tobule am target adu every government anoba government la kuchi aina haijeri di si anoba government si kaimta su haudri aduna hujiki matam sira laigla su hairaba inkhalai ban haron sina asa tawbisi sarkar sidagi asa tawbisi kari haini maiteron da hairgana manung mapan phawna uba English da lalangadra khangde go mayam su phami transparent manung mapan phawna uba adugumba government ama aidi asa tawramgani haibasi ai asoba ai thajabne adu ngasai honorable chief minister ngasai pandigi hana RD minister wearing the ai ningsing kiba around me 70 ra 74 kaya no tawdu ngasi interview to ngasi ta haidokhiba Praja Manipur Praja sing na yamna appreciate tawna ki aduna sigumba recruitment gi thabak manpower decline manpower later di department di collapse of the hapta bhaiya di education khangde health khangde any forest khangde revenue khangde happy u tawdabu transparent labor naron sing sina asa tawngadabu moina khalam gadabu transparent labor in the sense recruitment sida akhoi matamdi da tawrami haibagi wanataba Manipur Public Service Commission se same pattern of Union Public Service Commission same pattern si adopt tawbane in order of merit ahanga depending on vacancy MCS post su hange tara hange one day na tian pho then MPS na manga hame 11 day na 15 pho adumai torga tuan ba junior MCS adugi
commission sidaida tawraga masima hujiksu chathari hai regularly depending on vacancy UPSC ki toriba manga hange manga dugi leptana dum recruitment process MPSC se dum tawbiba adu aidi naharon jingje aidi yamna appreciate tawgani na khanje then education da su zonal office kano primary oja AI way laire DI way laire adu wano maga mantri da adu taroga akhoi da su wano maga ba masi kitang sengna tawbibu haina akhoi matam da Manipur Education Service na AI DI ZU phob masi gi post ahang bese MPSC de low ki ba matam da maduna ayam ba men torom do mali zonal officing se adu dagi makha si low ki ba thiengnadab alo akhoi matamduda aina haijari hapkadamni manpower yaudradi karai department ri collapse tawgadamni happy o tawbudabu aina kaukthukpa waramgadra akhoi government matamdudi ad hoc haiba contract haiba karino atai di kari patron engagement ha leiramgadra karino any type of ad hoc contract appointment say let us abolish kaukthokrasi hapadi regular oina hapiba contract si tawbidaba aduga contract amu hapkani regular tabiona amu siengani aduk sarupudi hapadi once regular oina hapiba aduga mayam hena khangbire ai takse bai wana chideko education health is the backbone of our society. Higher secondary lecturer gumbasi contractor lower the some haina bewaniko contractor low he would angang like tapangam drena. Akoy matamamada aina SSA Sarva Shiksha Abhiyan Government of India gi adigi Rashtra Madhyamik Shiksha Abhiyan masi primary teacher Rashtra Madhyamik Shiksha Abhiyan sina up to class 12 phawgine masidi MPSC lawsu MPSC purview da su leiroi masidi yenga chiena purely academic performance ta loina apply to metric ta highest phangba angang tu ma khanto class 12 ta highest phangba angang khanto adi BA ta BA dagi BA oibna mark amu semba MA du na MA du MA BA ta amu semaga loina apply to holaga ngasai honorable CM na tawgiba dumaina board ta cheto oga in order of merit ta city karigomba ma wanom chanomi walaitre noi merit list ta buya hol city madu board ta head publish to one numituda noi appointment phangabani haina lawro na hair torga kana su wanom dona ai honorable members in ruling the famima mayam so dum ningsing biba yorongani da SSA ki Rashtra Madhyamik Shiksha Abhiyan gido without any one number yaudna pure merit ta tawraga board ta cheto oga madu as it is madu dum low hibduna madu gi SSA da RMSA da low hibsing to school akhanna ba sida prestigious oibi school TG higher secondary CC higher secondary madu angang sing loi ta I hai higher secondary class 12 hausi class 12 lower di makong sengna tamapa angang di like tamba lower hai ni adu contract lok salaga di contract lo du pharmoi highway one te ko adagi mi layeng do doctor du bo contract lo di MPSC de lo bi una fabado ai gi sanu pi su khanbang ngam da no waiting list la ka MPSC da ko na mu han thai aduna transparency se manipur gi naharon singna anova sarkar sida aibu kayam sengbano na hairam gani ba adu anova sarkar sidagi asha tawrong dabdo madu aina honorable speaker ki through da honorable chief minister di asengba chumba taw su pamba hanagi RD gi da adum ai khoju ujagre aduna aina sitaida khoi gi transparency hydra
ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯕ ꯄꯟꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯈꯣꯡ ꯀꯥꯎꯋꯦꯅ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯀꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯔ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯅ ꯁꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯕꯤꯜ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯊꯝꯖꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ 스피커부 ꯑꯩ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯊꯪꯗ honorable member Shri K Meghachandra Singh honorable chair sigi ai su kitang notice ama pijabani aduga manipur sir masigi Manipur Appropriation Number 2 Bill 2026 ta I su kitang participate tawjigi sir ai gidi sir thangasabadi yam specific point haibani nama khakti thangali adubu aroi bani na honorable chair gi lojaraga kitang highlight amani tawjigi sir hoigi former chief minister nasu senior member nasu fajana detail da top area khara da su highway khare yone da sir akhoi gi mikup khara gi matung da bill asi pass toraga anda ki budget myam sing ase loina manipur gi development da sinaga dorabni sir department myam sing ji one by one khanaba da akhoi gi opposition gi member sing si yam wai maramdi nongwada department tara ga mari leibe yawe aduna department myam sing singang ning su ngang ngamde ai ni kitang masidai sida matik amakhak akoina ningsingba bharat ki pradhan mantri oiramba atal bihari vajpayee na mana hairamba amakhak ningsing ningi sir man hairami sir opposition si masi yamna maru oina hairami maksu kuina opposition da laibani na in a democracy, the opposition is not an enemy, but an essential pillar. Haidan Atal Bihari Vajpayee Haranisa. Ado akoigi Manipur sidadi opposition si department sina su opposition si samna khono ba yata badawna. Adagi mantri singna su akoi opposition da laibani haidana. Aku sih kita tahu kok pasal semua mamang tu suka itu suka rapu ye tu, maru ini department ki officer sing sina koi opposition dah, lagi sing si ini bi dah unaga kan pasal sulit, ada na, lain waktu itu ada na aku ini Atal Bihari Vajpayee na mana, thambam basi demokrasi ki satna bi si tadi opposition sisu tangai pada pillar mani hai tu na mana thambam basi ningsing apa sah. Aduna sir masi karigino mana hajan parliament house da man hai base karigino haiba khanda sir sarkar na yang na cheliba gari si masi break phana na bagi da mukta opposition gi voice darkar lai aduna maram kan the check and the balance the transparency and the accountability of the government si opposition khakta nam si check and balance taw si tangai phadab lei ham si Atal Bihari Vajpayee hairamani sir adugi da mukta ni naina ngasi akoi gi opposition gi mayam si ngang ba khop matam da sir department mayam pass taw matam da matik chaba answer sing phang daba kan yaw ba da khoi su nungai te maram di what we akoi na move taw gi si सरकार से लेबाग से गिनी लमदम से लेबा प्रजा पुनम गिनी हने खल कांदा अखोन अदबु पास तौखरे डिपार्टमेंट में यिंगसिन जगे हाइबसिना मरु ओइगी अदुना मसी की एप्रोवेशन बिल सी हाउस लोयर कांदा
masi matung da paikhalak pa thawak mayam sing da phajana yengsin bigini ai bजे ina sa tawi aduna yengsil laga miyam gi thawak paikhalak ni ai basi ai asa taw ji loina da sar kitang highlight masa amani dang taw jarabada sir manipur gi praja sing gi awa arang da koi call attention notice ma akhoi move tawa loirak pada ahing da mu Thawan district se pura Anna SMB ki larik pa ba study taw ko pa question mayam ni nei nari ngai da ahing de gi hawrakan da phone ji taw hore aduna di sir aikoina mamangi chahi ani humgi akhoi gi masida hailstorm heavy akhoi gi rain mayam soki buji huji phak pi drim ni do sir DC deputy commissioner na matam du gi chief minister na lau thoga Deputy Commissioner sing the format amataro form am tharga mayam sing du yellow form sing du thalu haibada haira abadina yum sing du loina tuoi bu akhoi isa chat pa yaure honorable MLA anam chale ruling gi opposition gi adu khoi se loi chat pa yaure form do mu piraga magi Aadhaar lung thar bank account yaur menchal thajal lore hujikta akhoi the question adum lai maramdi Isha yauraga chaluba di deputy commissioner DSDC SDO loina chalag le do paisa di pi di asma confidence ama parjana mangi sir adu hujik thore then DC the form thal wa mu hai gidra confidence le gidra parjana it is the responsibility of the government sir opposition ruling gi wan te punamak chue then adur ga disa immediate mizoram pa khatda sarkar sine kari Kaibal ke form amuk thanba inspection amuk tahonba survey amuk tahonba natabida honorable chief minister leader of the house ngasi hujimuk handstorm the soul of yum kai tekraba ngarang ju te iba ngahan ju te iba adu de sharp on announcement am to matam de kai kaibal praja sing harawoi de maram kai no it is for all of us koi punam kini sir koi ruling di yauri baje opposition di yauri mi manga da anam na di ruling gi me loi shui Then, Saranghan budget yaukiba 350 crore yaukiba se budget yaukrabne. Adro masi self help group te pi ni hai. Huji shu tum affected people jing self help group ni hai group se ma pi bi ai budget yaukre sa. Adro ya koi di sung kai ga de ki ri ni bihar da kap ki paisa mai kap to rizal masi specific yau di sing ni khoi khali. Adu di awaba tabakan sita kapthok pi khasi sini budget te yau bi si what is the harm to sir honorable leader of the house na okay yes sir hoye form thada bani hojik direct chalaga yam kun yeli ne maram di nong na taraga hogi awaba si ai jo thengna hobuni na ngarang dagi DC mayam da tawjari ba order si are yari ba pisa putokro somdagi harian ba store kani Kanungi poche wena lay wena ngarang dagi Bisempur hawre then si top jaga su hawre pom yenje te hendak yes sir adugi immediate taw bi hadu phayadu bu deputy commissioner da chobo package ama paisa lai bna tamina loina DP banga moi khali sir adu hujik ti sok pasidi paktak na soe sir amukta thokta ba khoi gi hailstorm lane si uri ni sir aduna TV da kai da kappaga tholakpa mayam farmer sing du u nu ai te aduna budget yauri bisimaga yaraga dia dum bien thokpi hiba or natragana MLA fund sing da lak yang da hapi ga tin pi na pi direct pi grasi ka dor sir adumaina arrangement na sarkar ne announcement tawda parja punama kini harau ni khanjei ba sir sima yaraga di tawbiu khoi gi budget si pass taw grabani then appropriation bill ju huji loi dor bani consent lawr kan da loina sinaba ya dor bani pi ready fani sini sir mayam gi dum thamjabani then sir hujiki home gi kaida ngasi su ngarang su census operation gi matang si yam kan serious hoy masi clear oi picture am tanga thambiraga di yam phani ne khali hoi haibe aba khana ba aba home department ne khana gare adu masi mutang su aina amuk hanna aroi banu mi rasida di aina mutok jari adu masi gi honorable leader of the house home department su thambiradi phani parjagi interest
मैम से दिल्ली में सूम लेतब चरक से हिंगना लेबसे नुआइतब ले देन yes hoi sir akhoi gi promotion minister gi senior leader na thambi ki ba mamang da hujik ta thambi ki the union akhoi gi MPSC gi Manipur Public Service Commission gi thambi khri then sarkar na no na sem ki ba BJP gi engal lak ko sem ki ba staff selection commission mathau kui na tau da na lei hi adu masi ju awat pa department myam jing ji gi vacancy myam jing si gi tawra kanda masi gi staff selection commission Manipur na paket ke daw myam jing su recruitment myam jing sat sat tawra kanda thabak phang da na harun sing gi adu gi du paket piraga di madu masu phagani haidana akhoi gi site gi thamjari sir loina na ngasai akhoi na thamjaba wafam haijaba myam sing si home की agriculture की water resource की PWD की हाइजरीब मैम सिंसी public की interest ngakten sir maruina aina ngasi to the point aina participate tawjege na pijaba se masi hojik hek sigi April tha March tha sidai hawrabani nong chu sir water resource department si ring ban si mama ki kai ki ba मैम si मैं आम हजिक लेबाक से थोनजन लई अदगी काय खब मतुंग सिदे सिदा इसिंग चाव फखरे नोंग हांगरे अदगी अगु अमुक मसिगी रिपेयरिंग तौदब रिवर वेंग मैम सिंगसे तौरक्तबसे मसि लई अदन हंतक वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गी असोइबसी मसवाइ सिदे कितंग बायस ओइ खर लई करप्शन खर लई हाइबसी अखोना पार्टिकुलर चीफ इंजीनियर particular ESC particular executive engineer mada koin pin point to makin nate sa problem si kari degi lai no haibasi department ki negligence leire haibasi akoina khangba degi then sir akoina khut thilaga haijaraba hawda thawoi wa woi ta dabasi swai area sidani aina Atal Bihari Vajpayee si ningsing ai sa honorable hoigi former prime minister Atal Bihari na opposition na haibasi essential pillar mani democracy da haibasi and ningsing be maram di sini sa maram di sir tore mapan siam na ba ring ban turel leba Imphal river Kongba river Thawal river lai be kharasi khar khak tani ba so ai da hanjan na sing chaw kopasi da sida siam na ba haibasi sempi de tangai phaga phat tangai phatana siam guda ba jaga siam da na nungai ke dabo mafam thabak ingkhang paikhatpada development program du contract work tawbu nungai ke dabo mafam khallaga semba gumba yanaba kitang nungai ke dabo jaga da puha hapsan gumba se suppose IT crore gi sasi phanda sasi ki phanda mala e sir adu da koi already ising thongre ising ahum lak chawre whole thawal taruk lai the program am ta happy de whereas आईकी constituency सी थौवाल केंद्र वांगखेव केंद्र सी इसिंग न पुंथुम थुमिम ने सिदा सिदा IT crore की लाख सिदा करोड़ मत सु रिवर बैंक सेम दनबा हापी दृश्य करी गिनो इसिंग चाव थुम ले इवन PIL ओइन हाई कोर्ट चली अदु करी की IT crore लाख दु त क्रेन दा ममम दे येलसु लेमी करोड़ मम तोरसु मसी करी नो सिनी अखोई जी केंद्र opposition ओइन लेबगी दम हात्रिब्रा असुगुंबो वहांगसी लाखसी मुन्ने यंगसिन बियो after this passing this appropriation sir aduga masi bahal ka sugum mayam su koi pen da khara leibadagi da makta vigilance da sum chale high court sum chale house sum pukhale sibak ta paikha laktar gidi upai su lei leitre adugi wafam ji ma seriously yengin biu maramdi housing commissioner water resource na asoi ba mafam ji direct lagi yeng bigera engineer sing na serious oidragadi aduga asok pa mafam vulnerable oiba jaga sing che masi ngantana masa khangdok piraga jaga sing ji khangdok piraga masi paikhat na ba adi honorable council minister adi council high power team ma chalaga yengjin bi ge hargana
यंगसिनबियु अदुम अखोई मदुगी डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंसे पाइखटपिरगदी डिपार्टमेंटल ओइना पाइखटपिरसु याई अदुगा मदु मयाम से पाइखटपिरगदी फगनी हाइबा सिमगा अइना थमजबनी सर अदुगा सर अइना लोइसनजरकपदा मसिगी तोंगान तोंगानबा लेरिबा स्कीम अदगी डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट मयाम सिंसी फजना मसिगी बिल सी अयाबा फंगबा मतुंदा अथुबा मतमदा चलगदबनीना मसी मिचंग मिखाइना आइदना यामना डेवलपमेंट अदगी करप्शन फ्री अदगी डेवलपमेंट मयाम से पाइखट पिगनी हाइना इना सातवी हारगा मसी हारगा तेंजरी थैंक यू सर मथंदा honorable members candidate. Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, appropriation bill ki saruk yazadring aida ngarang Honorable Speaker ki ruling ki matung ina haja batare. Ngarang ina cut motion medical department puthok cha ki ba si akhoi CM ST ki aduga PMJY ki matang do si Honorable Chief Minister ga ayupung ni panda Honorable Chief Minister ki Secretariat Office hai batare tab hami nazar hai adu jig ai ki site ki di ngarang so dum thamjagi badune akhoi ki basi akhoi kare hai gani assembly ki committee ama sema kanda badugi inquiry du tawraga masi achauba senbam se akhoi pubu puthol su duga kokpu kokpiraga su tawba yade haibado badu chap chana khangalaga patung tawdana ba tawsi haijabadune adu honorable sir ki thuda honorable chief minister ki mot haibatare kari haina khanbi bage masi inquiry matang du madum tang si loiraga sarai appropriation du makha chathasage. Honorable Speaker, sir, Sai Honorable Senate member, Velanji Sakura, I mean, then why Kra document Hajabadai, policing Tara Maidagi Hena Lobia de Veda Hena Laromega Hibakugi, Kanogi, private hospital Kra, then Mitarani da Miyamana, patient of that, we Serindu sending a tranit way, Sinava, irregular report correct, but last 7 years, the high whiskey manisina, we last Nosida, Sahi Karasida, we skim manisina, Mila, Tarihana, free treatment, the grace of time. Though not only Manipur, Atopa states in the soup. Private hospital, government rules, Ilam de, I don't know, Kogi impanel to Bogi, Mayamam Sulerami, Kogi Gujarat, Haryana, Chhattisgarh, Punjab, Duga, Rinana, Koshi the Su, High Bak and Nusi, Yang Janava, Kogi mechanism later with Nati, you can widen up. Fraud. I have a mind. Pojing Geneva committee later within the fraud detection and Timamali. Sinasu already 110 cases. Bagi sanity and a cocktail bagi records today. The Swachida and our honorable Senate member Wakan Singh Jaraga. More than 7 lakhs. Kind of a pig in Marakta, Karamadi Yauri, Yabadabani, Esparda, Kanudugi, Documentu Matugina Duga, Kanunasu, Department of Suhana, Sama, Tarama, Sagi, Kanugi, also even in the Kakibagi, Kanosulerami. Honorable member in the request of Jerisi, administrative committee ama semaga masi ai soidana mara labor singdu maral chapchana labor singdu du
ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ, ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯌꯥꯏ ꯁꯥꯔ, ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯝꯇ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯊꯤꯒꯠꯅꯕ ꯍꯥꯎꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯣꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ꯫ ꯑꯩ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ꯫ ꯊꯥ 2ꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ, ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯔꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯒꯠꯄꯗꯨꯗ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯎꯁꯅꯕꯨ ꯁꯥꯔꯅꯕꯨ ꯌꯥꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯒ ꯊꯥ 2ꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯣꯀꯦ, ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕꯗꯨ ꯅꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯎꯁꯅꯕꯨ ꯌꯥꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ, ꯑꯥꯒꯁ, ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯃꯃꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃ 2ꯈꯛ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯉꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯇꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯣ, ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯊꯤꯍꯟꯕꯤꯔꯣ, ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ, ꯕꯣꯠ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯦꯟꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯍꯟꯕ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ, ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯗꯣꯏꯁꯤ, ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯣ, ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥ 2ꯗ ꯅꯠꯇꯦ, ꯊꯥ 1 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ꯫ ꯁꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ꯫ ꯊꯥ 2 ꯅꯠꯇꯦ, ꯊꯥ 1ꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ꯫ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯋꯤꯠ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯏꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯟꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯗꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯁꯤ꯫ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ꯫ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯊꯤꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯆꯤꯟꯁꯤꯅ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗꯕ, ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯤꯒꯠꯅꯕ ꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯁꯥꯔ, ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ, ꯄꯟꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯁ, ꯑꯩꯅ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯑꯦ ꯋꯤꯛ ꯋꯤꯠ ꯗꯦꯠ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ, ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ, ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯒꯦ, ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯩ ꯌꯧꯍꯟꯖꯒꯦ꯫ ꯊꯥ 1 ꯑꯣꯔ 2, ꯑꯩꯅ 2 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯥ 1 ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯦ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯏ, ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ꯫ ꯑꯗꯣ 2ꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯥꯔꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯧꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ꯫ ꯑꯩ ꯄꯤꯖꯒꯦ꯫ ꯏꯟ ꯇꯣꯇꯣ ꯑꯏꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯣ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣ꯫ ꯄꯤꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯄꯦꯅꯕ ꯇꯧꯖꯒꯦ, ꯄꯦꯅꯕ ꯇꯧꯖꯒꯦꯗꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ꯫ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯁꯥꯔ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯝꯇꯒ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯥꯔ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ, ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯔꯛ ꯌꯦꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯧꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ, ꯅꯥꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁా ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯀꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯑꯩꯒꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯦ
मणिपुर प्रजा से अखोई टीवी मखोंग लाइव थारिबने लोइना गाइनदना लेरिबने अदुना यारे चेक तौबगी मतंग दुमे यारे दो आइना सारगी थ्रुदा रिक्वेस्ट अमा तौंग बसे इन द इंटरेस्ट ऑफ मणिपुर पीपल लाइरब प्रजा सिंग हेल्थ कार्ड पारिब सिंग सिगी थमोइदा हाइब तारे चममनब लेबा हाइब तारे ngसाइगी आइना ngarang रेस्ट तौजरिबा गवर्नमेंट ऑफ अखोई इंडिया की अदुगुंबा हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन की मतुंगिना पीरिबा पैकेज तुगी लेरिबा अमाउंट तुगी मदुना कवर तौरगा मागी तोंगान अनाबसी येंगदबने अदो हारिबा अनाबसे मणिपुरददी मदु येंगद्रे प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगना अहेनबा पैसा पाले लौरे अदुगा पैकेज की यारिबा पैसा दो एडजस्ट तौबा यायना तौरगा अहेनबदुना केस हेनबदो मदु सार इंक्वायरी सु हौगदोरबनिना मधुमदी हाउस नरांगी पोट से लेरबनीना मसी तौब यारोय है हाउस सार थम्बियो मैम अनाब कार्ड पाइबसिंगसु खंगसनोब मसी हाइबम थोयब सा मरंदी नत्रगदी सोमद इंक्वायरी तौरी है चुम्ब थिगले सोमद हानगी मागी कनोदो कांगलोन दुम चलेरगदी सार अखोइसि बेराम कादोरे अदुना साइगी पैकेज दा याना चिरोलदा इनादना लेरिबा अमाउंट की एरिया दा अनाब येंगनी हाबदो येंगनबिगनी हाबदो सरकार की दुदी सार होइना थोपो तोबिरो हॉस्पिटल दुदी प्राइवेट की होइना येंगबला कांदा कार्ड सिगी मनुंग लेरिबा पीरिबा अमाउंट पैकेज दुना येंगनी हाबदुम तंग थम्बिबा याबरसा अदुगा आई एप्रोप्रिएशन पाइखत्रगे Honorable Speaker sir, for honorable member की से यामना सीरियस कंसर्न है जो बताएं समना वैसे मापान की हॉस्पिटल दसु इन दबा हॉस्पिटल सिंगु सगे सस्पेंड है सिगे कहीं एम पैनल लिस्ट की सस्पेंडेड तौबा मैम यावरी सो सी मतंगदा जस्ट अना हाउस थमजनी सी रूल से रूल नहीं सो अमुतंग कौनसी हॉस्पिटल कौरगा चीफ सेक्रेटरी की लेवल कौरगा मोइसिंगदो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से इनगद्रा इलोइद्रा हाइबगी लास्ट वार्निंग अमखक ngasiदगी ना निमित हफ्ता की तौजगे सो समाने इलोय हाइतागदी मोइ मसाना लेतब दाबनी थैंक यू सर आई यामना तकचबदी नते अरुबदा सजेशन अमदा थमजगे अदुदी सर चीफ सेक्रेटरी की लेवल दा कौबिरो फमना हनबिरो प्राइवेट हॉस्पिटल की सिंदाव सिंह सोयदना ताबिरमगनी माइन तौबिगनु आई अगस हाउस की थ्रू दा अपील तौजगे बसिदी लेतलाइर सिंगी येंगा अचुंबदु तौसे हाबगी दमक्ता अखोई ngasi रिप्रेजेंट ओइजरिबा अखोई सिमियाम की मिहुतनी अफबसु फतबसु अखोई की दायित्वनी अदुना खन्नरिबनी अदुना सर आफ्टर ए वीक चीफ सेक्रेटरी की लेवल दा सारना प्राइवेट हॉस्पिटल की प्रोपाइटर सिंह कौरगा खन्नबिरबा मतुंगदा मसी याफम थोई सर इन पैनल हॉस्पिटल सिंगदा गाइडलाइन साइगी रूल एंड रेगुलेशन सिंबसी अखोई साइन नोटिस बोर्ड प्राइम मिनिस्टर की हेल्थ कार्ड CMHD की हेल्थ कार्ड मागी मागी तोंगान तोंगान बा तसेंबदी सर आइना ngarang रेस्ट तौजबदा यावरिबा अखोई से मेडी असिस्टेंट तौगदबनी मसिस अदो ngarang ऑनरेबल सरना हाउस थंबीबदा MD इंडिया हाइब्रा मना बहुत सिंगरे हाय मदु हंदकी चही से की जनवरी की तांग कुन तरह की सिंगी बनी आई खंगे आई अदोम द सचर रोय अदुना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना चीफ सेक्रेटरी उनरब मतुंगदा अखोई गाइडलाइन इनबा इनगनी हाइब हॉस्पिटल दुना इल्ले इल्लोय न तोखिबदुना तोखरे अदुगी तौरब मतुंगदा बागी हुजिकी हारिबा हेल्थ कार्ड सिगी चटनगदो चन्ना कांगलोन ओसागी इन हंजन चंदे हाइरे अमाउंट सिगी मनुंगदा पीरिबा गाइडलाइन सिगी मनुंगदा लायेंगदबनी हेन पैसा लोबा यादे हबदो मदु इम्पेरियल हॉस्पिटल सिंग थेलगा थंबी नोटिस बोर्ड अनाब पेशेंट खुंगंगी मीसिंग लाकांदा खंगजनबा मदुम तंग तौबीबा याब्रा अदुगा लोइसलसि सा होय मदुदा यानरगदी थेलन बताबनी यार सा यानदब यारो यानदब कोई तोक्सरे अयाब गने येंग तारे अयाब थेपियो सा सो थैंक यू Honorable Chief Minister, I must yamna
ऑनरेबल सर ना सोदना अचुम तौरकनी है थाजब आई थमजगे सर आई याम सांगना गांगजररोय आई हंदक असेंबली से नुमित हमनी गुंबा अमसो आई पार्टिसिपेट तौगिद्रे मरम तसेंबदि सर यामना करी हाइनी हंजन हंजन हाइनरे यामना अदि था अनि फाद्रिबा अदुम सरकार ओइबनिना कोइना यामना पांग गांगुरगसु गांगी हाइगदोबा गांगदबसु यादबा मसाय कोई ऑनरेबल मेंबर आई नाउ श्री मेघाचंद्रना थंबिग्रा सर डेमोक्रेसी है सर ओपोजिशन की रूलिंग से यामना चावे कनागुंबा पेनेलिस्ट मरक मरकता आई मधु साउजबगी नते पेनेलिस्ट सिंगी अककनब मी सी हाइबसु आई हाइजरोय मियोय खरा यावे असेंबली दो ओइबे आई पब्लिक प्लेटफॉर्म दो ओइबे आई रूलिंग की ओइबे आई ओपोजिशन की ओइबे आई मियाम की मिहुत ओइबे रिप्रेजेंट तोइबा अखोइना ngangi बसे मसी प्रजा की दमक्तने वेलफेयर की दमक्तनी पब्लिक की दमक्तने दुकान आगु खरा टीवी दे हे थोलागा ngang तानिंग देदा हे खाइबा सर असेंबली फम बसिदो ओपोजिशन ngang द्रगदी कनाना nganगनी मसाय हाइग्रे ऑनरेबल मेंबर आई नाउ मेघचंद्रना गाड़ी यांग थौरी बम कंट्रोल तौनबगी ब्रेक चप माने हेबस अखोई मंगा खतनी हंदकी 12 असेंबली द कारिस अखोई मंगा से असेंबली कारागा हेक हौब चंगकपदगी असेंबली लोयबा भावसे खुद पुलगा सुम तुमिन फम लेरगदी असेंबली फम मेसे कनारा खंगदोइनो अखोइना ngasi ngangjariba laujariba haijariba aina ngarang hoji honorable chief minister ga iga ngarang dagi chatharak pa health card ki matang da launori se rajit aigi nate honorable chief minister ming panjare khemchan gi nate people of Manipur gi mayam gi ne aduna sa kana gum khara ai ngasi khudong chab se lor ga haining base ngang dragana ngang ti haiba ngang agana taning ti haiba basi gi wa se Manipur gi amra akhang ahi sabiri ba chinraw sing gi marakta basi munna khanbi yo hadan ai assembly phambai khudong chap siloga ai thamjage sa sar ngarang aina under the rule 216 ki makhada akhoi proposal bill number 2C Freshness that moves the world. Wildstone Code for the man of code. Maintain to hunning bagi wapam amatanga do sar na ngasai ko honorable member Meghachandra na hodoga madu pra fulfill oi gidra women empowerment scheme hai batare 350 crore madu assembly si phamdring ai numit kharani gi mamangda before the assembly session आई मधु कराय दनो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना पब्लिक फंक्शन अमदा कोई अवाब तारबा हाइबताई मरु वेन डिस्प्लेस पर्सन जलांजेनरी बा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन ओरबा सिंग इमाइबेल सिंग सिगी लैरिबा मणिपुर की इमाइबेल सिंग सिगी यामद्रबदा मी अममद लुपा लिसिंग 10 पीगनी हाइदना अदुगी दमक्ता लैरे हाइबा सार आई ताजरे International Women Day की फंक्शन दा इना हाइजबने यदि इरांग सिना वारे मोरका इकोनॉमिकली वारब सिंह हाइबनी यस रखतंग कनोगी सोइना दे इरांग सिना मरम मोरकांदा अवाब तारबा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन हाइबि नत्रो इकोनॉमिकली वारब इकोनॉमिकली वाब हायरगदी वाहै की वानी वाबदी मोइदगी हेना वाब लेत्रे सर हाइबदी लैजरम्बा मयुम मकै जाखिबदनतना बसाद सेलबा फिरोन लन थुम लोइनमक उदओन ग्रबनी इकोनॉमिकली वाबसे मोइसिदगी हेना वाबसे आई अदुगी भाबदुदने आइना थमजरिस आई कसु लोन लान चचदे
अदुना सर कइनोनी होरेन येस नो दु खतन आइना खंजनी से अखोइना ताबदना खोगी से सेल्फ हेल्प ग्रुप की खुथांग द पीगनी हाइदना ताबा अदगा साइगी इंटरनेटली डिस्प्लेस पर्सन ओरिबसिंग सिददी सेल्फ हेल्प ग्रुप से सर आइना ताबदा मणिपुर की अपुनबा एप्रोक्सीमेटली नि नॉट एक्जेक्टली 2 लाख मेंबर गुंबा लई हाई अपुनबा मणिपुर की सेल्फ हेल्प ग्रुप की मसीदा कोई सेमबसिदा खुंगंग अमसुंग इम्फाल की पुल्लगा हाइतारे मसी चिंगसु यारंगदो माले अदुना ngसाइगी इंटरनेटली डिस्प्लेस पर्सन ओरबा इकोनॉमिकली इफेक्ट लेरबा अदुगुंबा इमा इबेल सिंग से मरु ओइना डिस्प्लेस पर्सन सिंग हाइब तारे अदुगी फैमिली सिंग से सी सोइदना साउसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना थंबिरिबदुदा मसी कानब सिमबोइसु फंगदो माले फंगबमसु थोए पिभमसु थोए अदुना सार हुजिक से मोइसी अइगी केंद्रगी ओइनदी याम सेंगना हाइरगा लान हेक थोक चही 2023 की मे की तांग अहुमदा मणिपुर इरांग थोए अइगी मे की तांग कुनगा निपान नोंगालमदाइदा थोकपनी अदु जून थाद सुगुनुगी हंजनबा होगरे सेप्टेम्बर थाद अइगी सरो हंजनबा होरे हुजिक 99% रिसेटल तौरे हाइना थमजगे अइगी केंद्रगिदी अदु अइना हाइजरिबना सार हुजिक से सुभम नोमभम से लैतो सेरो हाइबसे सर अइगी पोखम सिदा चकपी तुरेल हाइबा म चेली मणिपुर रिवर लोकताक प्रोजेक्ट सि फावरगा अइगी नोकचुप थंगबा करि हाय तारे खो ऑनरेबल कुंबीगी इनाउ पाप्रेम कनोसु फंबीरी ऑनरेबल एमएलए सु मागा इगा ताइनाबु मरक सिदा इम्फाल रिवर म चेली अदुना सिगुम्बा तुरेल सिदा सर अखोइगी नुंग लेंगोइ सुजबा अदुगी चिंग द चलगा सिंग कक से अखोइना सा हाइजरे नहानकै पास तौरिबा मयाम हुजुक एप्रोप्रिएशन बिल सि पास हेक तौ से अखोइना सा हाइजरे नहानकै पास तौरिबा मयाम हुजुक एप्रोप्रिएशन बिल सि पास हेक तौबगा हयेंदगी अदुम अखोइ अदुम पैसा चलाइबा चप्पा होबा यारबनी अदुना यारगदि हारिबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अखोइगी बजेट स्पीच थंबिग्रबा बजेट तसु यावख्रबा 350 करोड़ से थेंगबदा मे जून फावबगी मनुंगदा इमा इबेल सिंगसि फजना वेरीफाई तौबिरगा मरी लेनबा डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट की अदुमबद थादबिरगा मोय सिदा लिसिंग 10 दंग पिबिबदा सा फी साब खंगदे मदुना मोयगी ललोन इतिक तरोगा हौदोक चनबदी खंगदे मोयगी हिंगनब होनबद यामना नुंगाइगदोबा द यारगदि हाउस फमी बनी ngasi से अरोय बनी ताम सिगिसु बजेट सेशन सिना लोयरबनी अन यारगदि होरन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अइना हाइजरिबा थेंगबदा मे जून मैक्सिमम अदवाई भागी मनुंगदा दैतलाइर सिंग असे कोनबे दम मदु पीबी बयाब्रा सिम खतंग अइ सारदगी होरेन क्लैरिफिकेशन थमजगे सा सर अइ लॉ एंड ऑर्डर की मतंग द मणिपुर की हुजिक ओइबसिदा खजितंग अइ इंफॉर्मेशन खरा लौनिंगबा अदुगा ओइबा फिबम सिसु अइ खंगननिंगदना अइ सार मसिगी मतंगदा डिस्कशन से यावनबा अइ हौगतजबनी सर अखोइ इरमदम मणिपुर से मौसा लाइरेम बिना अखोइ सि इंगना चिकना लैननबा गिफ्ट हाइबताइ चिंग गी सरुकना यामबा अइंग असागी खन काइदना लैरमबा अदुगुंबा भारत की इहान हानबा अदुगुंबा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ना लाकपदा इंडिया की स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया हाइदना मिंगथोलंबा अदुगुंबा ईश्वरना पीबा लाइगी लैपाक लाइरैपाक इरमदम मणिपुर से ngasiदी सा अखोइ मी लैबा यादबा मीना लैबा यानदबा मफम अमदुना ओइरेसा इंटरप्रेन्योर सिंग लमदम सिदा लेरमबा मयाम सर लैरिबा लॉ ऑर्डर हाइब तारे सिना मरम ओइरगा अतोप स्टेट लोइन चेनखरे ललोन इतिक तौदना तोंगान तोंगान बेहिरमदा ललोन इतिक तौदना लैगदबदो खुलाई पाइबा मयामना सिंग अमसुंग तमदा खुलिंगदना लैरबनिना अदुगुंबगी ललोन इतिकी मफमदसु सार अखोइ होंदोखरे हाइब तारे कांगरूप अमगा उनबा याद्रे अपुनबा अमसुंग नुक्सिनबा हाइबदु सार हुजिक लोइन मांगरे सिदा नतना सार अखोइ हाउस त फमीबा मयामगी मिहुत ओइरिबा
अखोई मेंबर सिंगी मरक्तसु सार कांगलुप की वाखलों अखोई थबक तौनरे मैतैना मैतै की लम नगाना नगा की लम कुकी न कुकी की लम रोमाल मुक्त पाकपा सिंगुम्बा मणिपुर सिदा अखोई मिहुत ओरिबा अखोई फावबदा कांगलुप की वाखलों अखोई तौनबसे मसी यामना लाइबक थीबा हाइबा तारे सर हुजिं नेशनल हाईवे दा अखोई चथोक चसिन तौबा ngamdre अथिंग पीरे हेक उबदा हानगदौबगी सार अखोई लुमग लेरे मोहई की लम फंगनब सागनब होनबदा मिहात मिपुन थल्लब स्टेट हाइवेदो ओइरे सार अदुना सिगुम्बसे हुजिक कुकी की और नत्रगा एनीबॉडी की हाइवे आई कुकी जाऊगी और मैते की हाइवे आई अखोई से एरिया खरा खरा खक्तदा चटलगा अखोई से निंग खातमदा अखोई चटप ngamdre सा आई सारसी मसु पंजगे लेंगाना खंगबसु खंगना जर्मन रोड टाइगर रोड सेमगलपदा सा तुमिना लेरे कसु हाइद्रे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की चिंग कक्थदना मेचिन कया थादना सेमको मतमदा भारत सरकार नसु मसी थिंग्रे सा अंगक लेपाक हाइबदु ओइरे करिगुम्बा डेवलपमेंट अमा सरकार ओइबि आइ मियाम की डेवलपमेंट अमा चिंग मचेत अमा कक्ननबा मफम अमा लौनबा होनरबा मतमददि मदुगी फॉरेस्ट की क्लियरेंस पीद्रगदि यादे पाखत पे यारोयना अथिंग थम्मे सांग्रबा चुरचानपुर कांपोपी तानब लापसीदा रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया यंखाइरिबा तौखाइरिबा सी मयामसे वा अमता ngamde अन खल्लुबदा सार मसी यामना नुंगाइते लमदम सिदा सार लैरिबसे करिगुम्बा अमा हेक तौरुबदा सेंदोरकदबनी चंगजरकदबनी मणिपुर थादोक्तुना चखरदगदबनी हाइबा सिगुम्बा वाहैसिना सार नुंगतिगी फोंबा मीडियादा सोशल मीडियादा वाइ चाइरे अदुना सिगी थाक्सी योक्सलबनी सार हुजिक मणिपुर से पुनमक सिगी मथकता सार मणिपुर की अदुगुम्बा स्विट्जरलैंड नि हाइरमिबा इंडिया की स्विट्जरलैंड नि हाइरमिबा सरुक चाम की मनुंग 90% चिंग कोईना लेबा फजग्रब सिगुम्बा लमदम से नसीदी सार चिंग की लमसे लोइना मरु कोखरे पोपी पांबीना सौगरी हौदोना हौरे कांगलुप की इरांग सिगी जंगदबा यादबगी खुदोंग चाबा लौरगा सार चिंग की लमदा हुजिक हाना पोपी थारमबदगी चाम हेन थाखरे म्यांमार रोमदगी पुसलपा मयाई काबा ड्रग लंबी सी फावरगा चपद अखोई हुजिक थिंगबा ngamjalaktre सिदा नतना सा सही नौरिबा तुंगी आशा ओरिबा नुपा मचा नुपी मचा ngasiदी ड्रग की इपाक्ते इराकनरे ममा मपा ओइबसिंगना मचासिंग सिगु फहनिंगदना सही थांगरगसु वारकपा यादबगी मतमदो ओइरे सा उदना सार हुजिक लेरिबा सिगी थाकसे मसी मयाम से कराइदगी ओइरेइबनो हाइबा तारगदि सा लॉ एंड ऑर्डर फजना मेंटेन तौबा ngamdaba लॉ एंड ऑर्डर लेत्रे हाइबगी मदुगी खुदमनि लॉ एंड ऑर्डर लेतबदगी मसीगी अइना नसाइ पंजखरिबा मयाम से ओइरेइबने अदुना सिगुम्बा लुरबा मतमसिदा ngasi नौना लाकपिरिबा हाइबा तारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लुचिंगबा सरकार सिना हाइरिबा सिचुएशन से मसी कोकननबगी दमुता स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर ngak senanabgi thorang se kari kari paikhat piribage habase sar ai masi ma khangningi sar chingi lamda laingak sasan gi mami tadre chingda khulai paiba mioi kangrup singda chingi praja sing seng asidi hoiraga pure ching nongai matonda moi gi thabak to hondra leire
aduna punamak sigi mathakta aina sarda ngasi house ta ina question ama hangjaning base sar constitution gi matung ina sar ekhoi unified command gi chairman se honorable chief minister no pai gadabani the high riba unified command gi chairman se masim chief minister no pai do yade mingon do pithok pasu yade masih mingon do pithok dan atop na pai hragadi state adu the chief minister leite haiba chamane maram aduna sar gi chuda honorable sar gi aina khangjani gi base mamangi leiramba lenga ki matamda irang thorak pada security gi advisor ni haidana tharaga akhoi gi sigumba unified command gi chairman oigiba akhoi Mr. Kuladip mana sumpai dana leiribra hojik se kanana pairi sima sar ai yam sengna khangni sar adana sar akhoi gi chingi lamdamda law and order ngak pagi thodang se hojik central force na ngak aga leiri basi ya kui na ngak pa yaroi mohoi di matam kharagi wani mohoi da kui na ngahan ba yaroi central force sing sino hojik sa chingi lamda law and order nga ine to se ai di chinga yamna nakna leiba kendra ni sar ai munna khangi kari gumba kanda moi se khulai pai ba singa condition number da compromise to ga leiba do na su to ya auna sigi thakse da khoina sum yengdra lerga di sar ching da pura khoi fail oiran have don sar khoi police ki mapangan kalan batai police ki mapangan kalal le haraga singnarak bu khuding bok se masi chap chana thengai na ba ai sarkar sin ai thabak si paikat aning ya don sar hujik leiriba appropriation bill se pass to dringe da ai simba khangjaninge Churachandpur district aduga more Tenopalgi aduga Kangpokpi side state security kayam leiri leiriba state security singdura hujik hairiba Kangpokpi more Churachandpur gi law and order se chap chana nga ihana lobi da bra loina na leiriba sahi cha kaya gi mamang dagi nungsi chana na leiminar aba akhoi iramdam Manipur se haugiba me gi tang ahum 2023 gi irang dun maram oiraga akhoi hujik si lapthok na dun leiriba loina ba unaba yadriba se masi shanti porang na ba hona bada loina ba yana na ba hona bada sarkar sina kari kari thorang laurige haibado madu khangjaring badagi ngasi gi discussion sida ina saruk yajabane sarna matam khara bibi bigam ko thagat chari thank you mathangda honorable members ni TIS location sing I should say sigi appropriation bill number 2 si of 2026 sigi pass on no badai su kitang point namani chitha jaw hai tar du dang tai saruk ya jabani under rule number 2162 lok project under skim kada sida aina haibida kitang mani tang chithau ba du tang ai panjar ga mai minute tarin pata dam loisin jage khuyau je ke sena khoi leader sai bi kha oi tangai phadaba singi kuki sinau khina su mai tei sinau khin suna ga sinau khin su oi sathok chisinda pot puthok puchinda ne mas thingi ba mafam singse like Kangpokpi khoi Imphal National Highway khoi Dimapur Road More Road adigi segi khoi Ukhruд Road aduga Jiri Road road mari aduga singdigi airport ta langna bhai tarane masesta ene community lapon community ne disturb toroba hareba community do maitai wagera koki wagera naga wagera whatever any communities masi se ano sarkar ji shung do bin su khalle masi ya de ko haidaraga masagi airport ta magi tangai phatama pana ngang lai su tambo ko thani gi matogna satna na hona bada kanagumamta disturb tawba yaroi haidana she so sing ko biba plus amasung any phatab element sing hector ka tare madu dandi pigani haidna lo ma lei haibasi khangal laga tangai phatna semak tangdi
कोई ऑल MLAs पुनमंगना रिजोल्यूशन मन लौरगा कोई केंद्र लेबा पुनमक अम्मा तो ने लेमिनर इमालेपा मणिपुर से अमकतनी हाइबसे इमालेपा मणिपुर से दम केंद्र फुलेबनी कोई इमालेपा की दमुता लेबनी हाइबसे उन्ननबा तंग लौंगिनर हेना फगनी प्लस अमना हारिबा नेशनल हाईवे से सेंट्रल फोर्सेस सु पई लेरे मोई लेरी से सुम मा निंगाकनदबनी खोद मतेंग पांगनदबनी अदना मसे यारगदी सिमतंग खोगी पोसे सुम तंगलक थबक सुम लेखलकता अदगी एयरपोर्ट की फंगे फ्लाइट टिकट फंगे ह्यूज ऑफ कनोदा लोकसलाए अदुना अंगांग लाइलेसु तम्मा चपदो ओरगा अदगी मो लायेंग बाय तुयेंग मो चपदो ओरगा अदुमदे वादना खामथिंग वारा कोई स्टेज हम लाकपनिना तंगाई फन अनोबो सरकार से लाकपसिदा ओनबल लीडर ऑफ हाउस के इन पुंगिंग जनी से होम मिनिस्टर पुंगिंग चिंगजे से सिकतंग मसे लाइन अनि अमकतोइसु तंगाई फदना सिदा तारिबा डिस्ट्रिक्ट से तारिबा सनाबदे डिस्ट्रिक्ट ने कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट तारिबा सेदा कोई पुनमक अमतन फमिनरगा लीडर सिंग तौनरगा माई केंद्र लेबा मायाम कन्विंस तौबिरगा कोई से पुनमकिनी ऐगी युम लेजर बिजुम से ऐगी अयाबुद कनासु लया पोंते अदमर मदना लेपाकते अमकक्तनी आइना ऐगी कसम ऐगी सवमांग दलेरसु मणिपुर गिनी कांगपोपी दलेबा कोई मैडम नंतक जिंगजुसु मणिपुर गिनी माई मयुमदो आइना संगु या पोंते माना अयाब याउदरदी अदुना कुइपनो से नुक्सी जाना फतन लेमिना होनबा मतमदा all MLAs onaba members punbak thamoi singna timinaraga lepak kanmin sau yamina si aduna yaragadi ngasi aga sa sausina harb national highway se masi hangnaba adigi airport ta ini koki gi sinau singna natai adi ini lakpada amata disturb tawdana ba haidana madum tang tawmina si aduna sunai thamjage yaragadi onaba leader hoksam singtang aga sa sausida harb lambi se थोड़ी में था मनी सिमंग द हांगदोक ननब तौबियो हाइदना आई थ्रू अगा साउसेना नबल लेदर हाउस के पिंचिंग जरी अरुगा हौजिक मई हौलेबा बाजार के हाइतना खै स्ट्राइक तौदन खोना तौब्रीबा खोगी करि हाने NRC तौदना सक्सेस तौबो यारो दु तौ या माम ngangiba mayam sungse तसेंगबदी खोगी मिटॉप से फजाना खंदोगने अदो हौजिक रिसेटल तौदे मा रिसेटल फजाना तौलगा माय मे जगह दो देखि मिकोक थेन वरगदी कोई मणिपुर से कायबा खोप सुंग ले लेरोय अदर माय कोई मी बिसिंग कोई होगी कोई IDP सिंग ले मैं आंजे पूरा हनन बा कंप्लीट होरबा कांदा हाइसिना कोई लेबुना बा पोनिश नेम लेंदे पूरा खंगबा मतुंगदा मसे हारिबा सेंसस की थबक से तोहन बिननाबा हाइतारे मांग ऑनरेबल लीडर हाउस म तौनानो कन होनबिन हाइरबनिना ऑनरेबल लीडर हाउस की थाउना लिंगे लेननाबा ऑल सिद लाइब्रेरी बा ऑल मेंबर्स पुनमंगना रिजोल्यूशन पास तौरगने ऑनरेबल लीडर हाउस की ऑनरेबल होम मिनिस्टर की पंगन कन्ननाबा सेंटर हाइबदा नुआना हाउस नंतंग हाई प्रोफेशनल बिल्डिंग असी तौदे नंतंग लौबिरगदी हेना फगनी हाइदोना आइना सुनै अगा सासुजी थमजगे कइनेबु मसिने तौगिबा तमदा जेल IDP सिनै मैम सिगी मागी हयंग करियनि मफमदे सत्प याद्रमिना चुजामदा कमाय चगनि चुजामदा सिल लेरमा मिगी लाइफ तन सिल पोक चाउग्रबा इम्फाल सिटी दा चाउग्रबा मैम कमाय तौरुनी अदु पुलप मांगमिनबा ताबा पुलप लुमिनबा ताबा असि लोइदना होनबा मतमदा हारिबसे अगा साउस सिना तंगदी ओनबल लीडर हाउस की पंगल कननबा कोई पुनमना हारिबसे कोई सेंटर दा हाइतारे इलेक्शन कमीशन दा निखांदी हरिबिनी कोई रिजोल्यूशन लौरगा थामिना सेदना सुनै थमजगे अदुगा रुदैने लग्जरी पॉइंट अमनि सिदंग हाइजरगा इलेक्शनजगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कोईगी अन मरु बि डिपार्टमेंट से ओइन इंखलबना सिंगसे मखोइना सानरुरगा गोल्ड मेडल फंगागा थबक हापीनी है ना कोई गवर्नमेंट ना करियानी एश्योरेंस पी बिसिंग से 36 नेशनल गेम्स तक गोल्ड मेडल लौरकलाबा अदगी 37 नेशनल गेम्स तक गोल्ड मेडल्स लौरकलाबा गोल्ड मेडलिस्टिंग से मसी हौजिबुक्ता थबक जे पीबी ने हौजिबुक्ता पीबी दी हाइदना ग्रुप अमा लाइ ngarang thanghan se स्पोर्ट्स थोरम ए आई प्रोफेशन मिन दai हाइगे मदो यारगदी मदो तवम थोइना नत्रगदी हें सानरोइ म्याम इंटरेस्ट हंगरगदी खोइ लाइपाक से मणिपुर से कनाना पुखतके हाइबबु स्पोर्ट्स की ना अमसुंग कल्चर ना मेनली इसने पुखतपनि अतोप सुम लैबिन न स्पोर्ट्स ना मरमर मणिपुर से कदाइ वर्ल्ड ममिंग टाइम ना मसक ताइबनि अदो कल्चर ना सुम मसक ताइबनि ना मसे यारगदी खोइगे ऑनरेबल लीडर हाउस नौबदिना सोइदना ए तौगिरकने खली हारिबा नेशनल गेम्स ता मेडल फंगलबा सिंदो अदो कक्तनि हानसु
already house ang haita lok thong ler banina madu happy with the mai mai sana suitable post size tare adong tang tawbina na bo honorable speaker through the honorable leader hawks and honorable minister consent gay punging sin yaragadi madu tang fulfill hen biu natragadi akhoi se ngasagi sanar ba hek tolak pamatam dana khoi lepak si kari na group tawgani pup tangwa lete nomai pai ba degi khoi kari illegal mayam du umdel laga tawne chakragadi lepak si lowo yarroi adana madu kanana hona ba sanori sing mapung bapan kanghana na ba ano sana ba thorok na ba player thongna na ba sing hona biu hasi haijeningi aduga koi kendra khodi makta koi stadium am thamne ha base masing tangan na khai sing clear katta masagi kari hatar ne sana bi yokhalak ba thau yam tara banina sing tanga tawina na ba haidana honorable speaker through da koi honorable concerned minister and sing honorable leader bhau sei pung sing jari ado aroi bida education shaina khri thau bai tare yam nungai dra ba kang leaur bai tare koi gi government school sing sigi phaja phaja run tauba honorable member singa tied up toro se example khoi honorable member khoi ti Sham Kumar mama samak sisu phajana school gi lamdadi dum phajana taubi ujai azum na wona ma su education chakota di yada no kan hona bi ba mayam sing se chi yeng beraga khoi gi government school da tam id private tamak pa phangak tre hoji ta ya ma kan thabi ngang chuba ngamak tra ni na private school da yamna tharma mayam da thaba ngamak tre lo no odar simara maraga government school da laksila na hoji ti satra hundra leba marfu leba sama leba school primary school adigi junior high school muje paile sto to jaji laksila tan mar mudna masagi onaba mema sing presala angmana isamak tawrga su na ji poga haluki da ai oja manga ni ai nek sari betro sei pije gi het oja manga ni adigi kanoda tera po kanoda su khogi litam bugi red zone su oja se amta leitre hare siju choidan thabira kan gele dung thabiyu ado asmai to awat pa oja sing se masagi direct paisham da ting da bidane se onaba khogi senior member na habi gi do mado SSC makha da loction bi hebra natra direct magi merit di yang aga point piraga to bi hebra dang to biu contract lawi thabak sita di to piro maram contract to lawa angang like tak phai sim exam yarok tre ekta mai me email de sanga mai sanga to thiraga hatam wanong thunam to robina masagi education de mate thindarak pa mo khalai maram maduni enne oja sing se oja uning na ba gamena sung through aga south system hajini se makhoda state samading lai di pihan janingi oja ji lairaktra kandi country du di masagi dum pura puri collapse ta ge ni oja na ra kana sata dun haira kanda oja ora kana aphaba wakhan khalaka dumina oja singsi uina na hona bada acha phaba corruption yaudra unfair yaudra pura puri sengna hekta oja ora da isima phangi ko khalaga aduda oja uina na tamning me ki mudama thorangna na ba masi opa honorable speaker through the honorable leader house na seng to bi sigumna mutang daga school sing jeri di pot dogiraga ngasagi satra le bam pham ka di oja myam thamuni satra le jaga do oja do thajan biraga oja bul di satra myam dai khalaga di aduma khoi leita le sina hena phagani haidana na sumna I puthok chabani maram maduna harba school gi oja watpa mayan dunche masi atho bidar kumen hana chathabiu ado home department gi su hoji laiba lono da ngang na bse masi hekta hapaya ba hapiu karino khoina kathu ya ba kathu na sep sem thamjage ado ga maruina edet college or edet high school sing da phajana magi infrastructure matik chan phajana leira ba as per education ko 1982 gi matungina छात्र से समुई समी जवादी तान लेरा बा सही खुदिन क्लास 10 परीक्षा था बदा नेन जत्रबा 100% पास रौलबा मसागी एडिट हाई स्कूल सिंह से कल तुम्हारे पेरेंट्स से मिला था उन्होंने हमारे बारे में कुछ बोला डिड दे अप्रूव ऑफ मी जरी से एग्जांपल हम खतंग आई थमजगे ममांगी सरकारी मतंदा ब्रदर खोई बसंत कुमार साहबना एजुकेशन मिनिस्टर पानी दा क्वेश्चन नंगे बम मतंदा खोई केबी दा एडिट हाई स्कूल में ले मासी हौजिगी लमसे आइना करी हाइतरे हेत्ता मफम दुगी किलोमीटर 30 मंगा दुदा हाई स्कूल अमता लेतबा अदो पॉपुलेशन सांग वांगबा अदा ई कदुजिंग खलकांदा हारिबि स्कूल से आइना लौ परी म लौक्सिन मा आइना कल्ले लेयो खरबा बाबाई मंगदा अदुगी स्कूल आइना फजाना सारे अदि 11 ने थानो ग्राउंड में से में इनर ग्राउंड से में स्विमिंग पूल विदर हॉल तोइना
प्लानिंग तौर सेमे सिगी कॉपी से ऑनरेबल स्पीकर की थ्रू द ऑनरेबल लीडर ऑफ से सबमिट तौजगे चिंता अदुदुगा कमाइन तौदी सुम ओजा सी ऑनरेबल कनदी सी अदुगा हारिबा स्कूल से कमाइन तौगी खैन रिपोर्ट से लौबा कांदा क्लास 10 से एवरी ईयर खुदिंगी कुंथ्रा थाजु कुंद्रे कुनिपान है पास तौबा कुंथाजु अदुम ता ते अन पास तौबा अदो सात सिदुम सामरी देगी सहूं दि सुदा तादबा अदुगा ओजा न कयामपुरगी ओजा अहुम बक्तम मसागी ऑनरेबल कनना आई ब्रदर बसनु कुमार ना लौकट पिरमी आई हाने लौकपदो पोस हांग ले भाई तार फिलअप तौरगा ओजा अहुम दगी तोलप न ओजा तै बन्नेगा हौजि सि रन तौ भाई तार ना अदुना मजिदि प्रोसेस न दम हादन माना इरे फेब्रुअरी था 2023 गी 9 हौजि बक्ता अगस्त की 2024 अगस्त सेप्टेम्बर बक्ता प्रोसेस अला कांदा से क्रिएशन खरा मंगरी मंगादसु तौबि हायन हाबि माना ऑनरेबल मिनिस्टर तौबीने न तौबिरमदगी प्रोसेस अंडर प्रोसेस लेर भाई तारे छात्रदी नियरली 400 प्लस लेरबा दगी माइ इंफ्रास्ट्रक्चर लोय सुरे 11 ग्राउंड लेबाई से हिस्ट्री द मोर मनी अदुगा मनुंग इनर ग्राउंड से थंबाई से लेर मरो अदुगा माइ इनी साब स्ट्रक्चर की जगह दो इंडियन स्कूल में लेना थमे करी नोय एजुकेशन चाको तदी यादबने मफंदुई परिंग जो गवर्नमेंट इंप्रेशन मैक्सिमम लेता कई दे सोल केबु स्कूल की लेक तमम जे मसिना सोल को नंबर मोद मसि कोई थे थिरब मतंग दा हारब पोजि उरकपदे इना इसाना हेक अरेबी थार होना जबनी मरम न ऑनरेबल लीडर हॉक पुनिंग चिंग जैसे मसिगी स्कूल से मसि होल सेक्शन कई सेक्शन जी वन अप टू उयंग बो हाई स्कूल अंत लेता दे प्राइमरी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल जो अमत लेता अमक ले क्लास 1 2 3 4 5 एदन सु ओबिया दबा अदुना आदि इम्फाल कई तमसु फरकताबी सोमदलासु फरकताबी खुनागुम सान खरबु लई हाइतारे मरम अदुना हारबा स्कूल की प्रोसेस तौना बा खोई ओजा मरी मा मा तो ट्रेन पांदसु लखत पियो हैदना इना पीरे बाउजी की कमिश्नर ता हौजी लेरे न तारे मदो यारगदी ऑनरेबल लीडर हॉक्सना से एजुकेशन की दमक खनबिरगा हारबा पोस्ट कितंग तौखत पिबा याब्रा यागरी तौबियो हाइदना मागी सबसाबा एजुकेशन कोड 1982 ना पीदेबा मागी करिकुलम दो लोइन सुल लेरबनिना सिंतंग तौबियो हाइदना सुन थमजगे अदुगा मसगी ओजा दी प्लमना लेरबा ओजा वात्रबा खोई एडेड स्कूल फुल खोई अप्रूव टीचर ओरबा स्कूल सिंग से मसे फुल फ्लेजेड उनथोपी द करी काबि लेगे मरमदी ऑलरेडी मागी अप्रूव टीचर 30 लेबा 35 लेबा यावरे से एग्जाम लै खोय दारा कोस्मोपोलिटन एडेड स्कूल में लै ओजा से एम 99.9% हाइतारे अप्रूव तौर लेरे ओजा में दंगारे सुम सिंग से येंगिरगा गवर्नमेंट की वन तौरगदी ट्रांसफर तौथोसिंग यारा कानदी खोई स्कूल जे फागलकदौनिना सिमदंग तौबिबे याब्रा हाइदना सुम थमजगे अदुगा रोइबदा हंजन है जू रोबिबि यादे खोई नौरेम बेरे कॉलेज से मसेगी गवर्नमेंट बुदी हाप्तब सिमदंग हापिरो अदुगा नानो ऑनरेबल सीएम संगबीरना तौबुदो याम कन अतोबा मायोन अमदा लाए फजन इंस्पेक्शन तौबियु अदुगा फंगम तो दंदी तुदी फंगन बियु हाबिसे हाइजनिंग करिनोबु 2016 की डिसेंबर 19 ना ऑर्डर से थोपने एडे से ओजा तारा प्रिंसिपल का थारगा दंची तरा ते प्रूफ तोगनी कॉलेज मरी से कोई तमो ऑनरेबल गोविंदा साहब की यावी अदगी नंबर की बनाम कॉलेज मरी मयंग फल यावी अदुना हाइसिंग सिदा मसाई की मतम ओजा से प्लबना यांखै मरी प्लब स्टान पुलगा हुमफु मापन दे लेहौरबा आइन ओजाम थापन कइनो हापुरगदी मसाई डिपार्टमेंट ट्राइन टू हांग हौजिन डिपार्टमेंट कुंथा की मथक लेरे हाइ लेरे मांग जे डिमांड सिक्सर ऑफ हाइजग्रबनी मसी से अतमन स्पेशली होना कॉलेज से कलौद्रगदी माइगै दि कॉलेज अमक तंगाइबनी ने आइन लमसु 11 सानमा ग्राउंड फजन थमे स्विमिंग पूल में इंडोर हॉल थमे हॉल भारी बरी नि लमसी मरांग काने सु लोक संगम अम दुसुम कचबनी कॉलेज से सखोद्रदी खोइदा कॉलेज अमम लेतबनी ना हाइदना कन्न होनजरबनी मसिंग तंगसु एज ह्यूमैनिटी ग्राउंड छात्र सिंगी लेतलेर सिंग रूरल एरिया जिंबिरगा सिमतंगा एक्शन तंकन लखपा याबा अंतंग लखत पिरगा मरम चानो ओजा मयाम हपचिलिबा मरम चादना ngसागी करी हाइतारने डिपार्टमेंट हेड गवर्नमेंट के आयाबा याव याव दि खंग्रे सुनम इंक्वायरी इंतंग चथबिरगाने हारबिसिंतंग नंकै सेंगना कॉलेज हिंगन बियु हाइदना सुन थमजरगा इन पॉइंट खरा पुथोकचबा सिदा ngसागी ऑनरेबल लीडर हाउस एरिया जुम क्लैरिफिकेशन नाइजरी थैंक यू मथंदा ऑनरेबल मेंबर श्री सूर्य कुमार ओक्रम Honorable Speaker, sir, Manipur Appropriation Bill 2026
Sir, without this bill, the government cannot legally spend any amount from the treasury. Sir, aduna bill asi pass tawda ayak na susoidina support tawjagani Manipur praja mayam gani sir. Sir, aina thangatchagiba demand manga finance, police, yas, arts and culture and social media social welfare department. Police simadi sir ko han senior member mayam na hangiba demand discussion da mayam yaw gresi ma sir ai lokok charage. Aina yamna maru aina thangatchari sir si finance ki se. Failure of adequately present Manipur's case before the Finance Commission due to the lack of proper presentation, supporting data, and responsible officials during the memorandum submission of state share in the horizontal tax devolution from 0.16% of the 15th Finance Commission to 0.626 of the 16th Finance Commission, sir. Masigi topic sini sir aina pukhatchagi sir. Ahan bada Honorable Speaker ki through da aina Honorable Member mayam aduga Manipur ki praja mayam su loinamak masigi hoigi ngasigi August House is da okay senior member Uncle Randina Thambiram no yengaga kari khanari bano have the sir laidibni sir aduna kitang hena line aba sir ai point amani khatang thamjage yaringai thuna su sir ai loisan na hona jage horizontal tax devolution haibase sir akoi gi center gi share haiba tare budget ta yauriba share in central taxes and duties 100 ki BEs the only 10,000 something crore akoi gi center gi phangadaba tax mayamam khaigalaga torba tax phangadaba khoi share na haidre horizontal tax devolution si distribution of central tax and revenue among states mayam sing ji yanthokna bani sir sida ina sir step by step ahum kata haijage sir center na tax collect toba through income tax GST and shares aduga a fixed percentage ama state khudingi share se ama moina percentage ama set togani sir duna vertical devolution hai sir state aduna state sina adugi share si state khudingi state among the states divide torkadawa sir aduni horizontal devolution hai sir aina hangjagi ba sir akoi gi question na sida horizontal tax devolution sida sir question aina sida hangjagi ba question sida answer pibirapada horizontal tax devolution sir parameter manga lei sir income distance haibam ne population haibam ne area demographic haibam ne forest and ecology haibam ne tax and financial effort and hai sir sida pibirapa answer sida akoi gi coming gi side gi finance department gi side gi pibirapa side sida 16 finance commission da income distance haibasina sir income distance haibasina sir akoi gi kenogi haibtar highest state amada khwaidagi highest per capita income oiba state ka poorest per capita income leiba sigi state siga comparison tawraga sir masida income distance sigi parameter magi metrics se sir se lowe adu 15 finance commission da aina kse adu da puthokpiriba memorandum semaga puthokpiriba official mayam experts mayam duna 16 finance commission gi lapiriba officials into the convinced of the neighbor sir Manipur gumba state sida di income distance se hana 15 finance commission da 45% leram sida 42 da handarakpagini haidna sida sir sida answer ma da pibi reiba sir Manipur gumba hojik irang na crisis leiraba state sida di 42 da kamaina handabi ga dori no haidna sir ma sida kanna yelho drip se karigina sigumba parameter mayam sina sir matang handarakpadagi plus you were singing yesterday plus population si 2015 finance commission da 15% weightage bi smaller state da UP ganumba ato population yam da population henkal e haibada moida kanai haiba sir aduna population si mamang da 15% leiraga 2011 gi census tu gi mathak da 17.5%
सर मसीगी होटपसिदा सर मस्ती याहुनग्रे अदुननेबा सर अखोई ngसागी टैक्स डिवोल्यूशन दा होराइजोनटल टैक्स डिवोल्यूशन दा सिगी पैरामीटर मैम सिंगसिदा फजना येलहौदबा चटपीरिबा ऑफिशियल मैम होटपीरिबा अखंगहै मैम मैमदना अइना हेना खंगजै हाइबगी वाना चदे अइना खितंग थिजनजबदा इंटरनेट नत्रगना अमदा रिसर्च डॉक्यूमेंट खरादा थिजन अमा अनि लारिक अमनि पाबदा सिदा सर लोइ थोक ngakतनी अदु इन डेप्थ मणिपुर की ओइना येटपीरगदौबा प्लस कन्विंस तौगदौबा फाइनेंस कमीशन की टीम लाखुद कन्विंस तौगदौदी अखोइगी लमदा लैरिबा एक्सपर्ट सिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल मैम सिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट लैरिबा मैम सिंग सिनेबा सर सीसना अखोइगी स्टेट सिदा मांगिजे कया या मांगे है सर आई पुथोकजरकेबा सर मणिपुर की समना हायरबदा से पॉपुलेशन दा लैरे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी दा लैरे कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी GSDP से स्टेट की से हंदक किसी दा हापचल है हरीबा मणिपुर गुंबा स्टेट सिदा दी हाना टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट इंसेंटिव्स ऑफ द स्टेट सिदा पॉइंट लौरम मेबा अदु हंतक सी अखोइगी GDP सिदा GSDP सिगी कंट्रीब्यूशन सिदा अखोइ ngसागी मैट्रिक्स से मसी होटलेन हाइरिबा सर अदुदी सिदा आंसर सिदा पिरइबा अखोइगी कंट्रीब्यूशन से जस्ट 0.1% of the country's GDP. Sidi Manipur da krim da kana ulate. Wajik thoi ba crisis mayam marak sida sir sima parameter mayam sida income distance da high row, population da high row sir, forest and ecology sida would change later sir. Siguma mayam sida khara yet piraga demographic tabu high row, demographic performance hana 12.5 low fertility rate sir demographic कहीं से परफॉर्मेंस ये मतलब हाँ 12.50 लेब मतलब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस सर हंदर इनेब बट इन द वैली चिंग एरिया खरदसु मयाम हेन खंगबिरबदुनी अखोइगी से अखोइगी फर्टिलिटी रेट से हानदगी दुम लो ओइरगा लेजे लो ओइरगा लेना सिदा अखोइगी यामने हेनकटले हाइजे बर्थ रेट से अंगाम पोपई चांगजी याम हेनकटले हाइजे करा कमाइन जस्टिफाई तौबिरमिनो हाइबने द सर मसे अखोइगी ऑफिशियल सिंगसिना सर अदुना सी लाकपदगी सर करी लाके हाइब मतमदा अखोइ 14 फाइनेंस कमीशन सेना 2015 दगिना 2020 बा अदुदना अखोइगी एंटायर टैक्स डिवोल्यूशन सिगी मणिपुर की फंगदब सरुक से इंडिया की खाइदोरक मतमदा 0.62 अदु 15 फाइनेंस कमीशन दना 2021 दगिना 26 फाउ सिना एंटायर कंट्रीज की शेयर दगी 0.72 हेंकटलमी बसर प्लस what asukiyamna financially akhoi waraba state asu lairiba condition asida 0.72 dagi 0.63 neba sir sida lies sir aduda handaki union budget for the year financial year 2025 shows horizontal tax devolution is 25.44 lakh crore to be shared among the states of India. Sir, sida aina hotok sabada karigumba huji ki lairiba 15-16 finance commission ki lairiba tax devolution si sir 0.626 dadi 15,650 crore ni lai sir aduga karigumba yamna hong dadana hanagi sang se laibirama sir adu ragadi akhoi state ki share si per annum handak ki da phangpham thokpa si 18,215 crore lai sir Sigi gap sina 0.09 sir sida akhoi unstar question na pibira even answer sida sulo yawramne 0.09 crore sina kaya thoke haiba matam na khoina mangi se 2,250 crore 2,250 crore si into 5 years yang biyoba pikraba state sida 11,250 crore ne sir khoida mangi se 11 to 15,000 crore ne kari gum khoina henkat ngamam bataragadi aduna masida akhoi kaino sida yamna leadership kisu yamna makha poli masida honest oiba official sing thamoi senga thabak tawgadawa manipur gi mayam sing se phajana khanbiraga convince tawnaba 16 finance commission gi team da kaino tobiramagadi amuk hena kanaramgadani matamda aina memorandum du haipet yengzab haitare loinamakti yengbadi nachade memorandum se aina haipetang yengjaba matamda akhoi ki special grant sing ta ngasai honorable members sing has high
grant si sinaba ngamdre adu tawre but special grant sing the adu the hen emphasis pillar remember that's about 600 crore gi koi gi special grant si the sir masida hen emphasis pillar le remember sir memorandum si the sir aduna sir gi anoba honorable speaker gi through the honorable leader of the house now masi karamba karidagi swerpano haibase sir thigalan biyu manipur gi sukyamna cash crunch lairaba government asida akhoi hek mafam kudingi dum toroga sir hainari biduni masi karai dagi sokribano haibado sir masi thijan biyu aduga responsible oiba masi official jing masi gi entire kaino si responsibility se sir makoida uhangadawni haiduna sir ai thamjage sir aduna ngasai yengbiyu sigi gap se dum mathang sahi 2022-23 da khoi special grant ngasai hanjan haibigre adusu 0 da lei 23-24 su allocation release zero da ngatani 25-26 ki hoi ujiku di kano tawre aduna sida special grant idi sir matam gi aina sum if I am not wrong sidi matam gi hengat piu performance tu gi matungina sir adagi amana